Ilaungana fitua solvayaso. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male ainga. Wala au ile telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Awa te losi te ngata mioleanga. Awa fo'i te fia to anga ya ilatou. Awa o mawhawhau o lato loto sawanga. Tautaltala o lato lo ngutu I mea whaati ngai. Wati na ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo'i tutu moia Fiafia o loa malamba ta ua mare matangofie. O te ngata poto ua malosi ia. Ma le te ngata ta mai tupu lona malosi. Awa o le filifili le leia te whai ai loutawa. O le to telefo I o whaipule. E saunga le muai. Ua mawalunga le poto I le vale. Na te le tautala lava le whai toa. O le ua mawhawhau e whai meleanga. Ta ua o I o le te ngata whai tonga fiti leanga. O le manatu o le vale o leanga sala lea. E ino sia fo'i te ngata le ua whatawemu. A whai te whawai laso vale. Woi iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whapea whauta. Pātou te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tausia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tauia tu el te ngata e tusa. Malana ngarwenga. Lo watali e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malie e lo ngutu. Ia e loa. Whape fo ile poto ilo wanganga. A whai wa e mawa. Ona iai leo lei unga. E lei uwale fo ilo wha moe moe. Le te ngata amio le angae. A we te lama lama ile me no fo le te ngata amio tonu. Awa te whaatafu na ina le me ta oto ai o ia. Awa e atu fitu na pa u le amio tonu a toi tu o ia. A oe amio le angai pa u la tau le malaya. A pa u le waita ia te oe awa te fia iai. A tau suai foi o ia. Awa le oli ai lo loto. Ne isi le fia eleli. Ona le angai le iona luma. Mana wha le liu mai lona to sa aya te ia. Awa te wha meo I e ua whai me leanga. Awa fo e te losi I e a meo leanga. Awa ele I uise le leile ua meo leanga. Tina ira la me pae a meo leanga. Lo watali I e matau le I a toa mal tupu. Awa te wha ua I mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tula I mai ulo la tau mala. O ai fo I se na te loa le mala I mai a te ila ua uma. E iei fo nei mea I e popoto. O le whailonga ino te ngata I le whamasinonga I le lea. O le ua whai atu I le a meo leanga o oe le meo tonu. E fitu uina o ia le no. Whaafano ina o ia te ngata. A oe wawa I atu ia te ia lātou te Fiafia. E o ia I lātou le whaamanuia I le iai. Tau whea songi te ngata umama le o tali atu I upu tonu. Ia sao niuni I whafolau ngā ruenga.
Ma e teu wai le bao. Muli ane. Ona e whaia leo lo fale. Awana i whaifua oe ma moli mau i le lua te tua oi. E te pepelo e o laungutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata ia tau. Whaapea lavon o whaia ia te ia. O te tau iatu ia te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o le tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata o le ise mawhau whau. Whau te fwoi. Watu tupu wa e wa so o lava i la au tuitui. Wa ofitia u ma lava i le bao ngongo malana pā maa wa solo. Ona o wa aila valea, ma o matua mana tunatu wa ouloa, ma ua o ina ia. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malo le tango lima peo le tangata wa sauni. La na upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. Sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free
Ya, si whakamaria nā le sunga ia vili elu mal pese laudunga le vasa le lofa maleanga le leo le tātou wa tua le nei tai au, le aso mātango fie ina mwhaifa o na tātou patpatia le lofa male maoni o le tua mo tātou le nei tai au. Fau le nau mai atu le tātou pakalama le upolpoto mo tātou whaitawina i le mtau palua sa marwhao le tusel whaat auto i le sunga leo ia tawai meni pi o na iai le tumua ina fui o tātou pakalama whanga solo i le nei tai au. Ia, pala tolo solo ngare leima mariau fai walo flima, tiu te mangalunga masanda le tātou wa tino pe ana whanga iai, malo lava le tau atai malo foli swa i ngā ruenga le tau manu ulu o le nei tai au. Ia, au le nā lava olo e uswa i tartarwai o lu manatu. Ia, malo vava ai fo i le manui o lu a inga. Pe ona ye le nei yaso ma nei va yaso. Na malo lo usu, fa malo lo sai. Wa talo fatu po kalame le Fiafia Mai le nei tai au fo i le pa i morunga le tātou wa tino le fu wala fa i mai whanunga le whanunga mātango fie. I le mafutabai al le tapo inga nei tātou mātua tu a sinsine mauta malawa pa talo fatu nei tai au ia manati olo so longa le leima manuia li aso fo i ale vi inga i le li i lo na anga le leima lon fatis mai pa teile atua le puipuinga teile atua le whamalolongo le tu sefua leo te baweli i lau ma lia vunua taua mo tātou pa malo whaftaile mafutabai la whingalunga tofi le tu i sunga whawhengainga pa talo fatu po kalame nei tai au fo ia malo fo le usu malo le unsai ia malo fo marifu mai le nei tai au matango fie ia le lii le o tatu ia le nei tai au fo fa popo ia solo to se fu so mato wola olo tatu atu no fa penana mafutu mai lungo penga tfailangi le fu tai au pa umalava olo penana mafutu mai lungo tau tolbe de Samoa mal pakalame Fiafia Mai fa talo fati ia tau fe lava na te mafuta mai ai ia mai lo au tu atu lo lima pa fi le atu malenganga Fiafia malenganga fa lalo ile nei tai au luas fu lima minuto le te nei le tu laiva pakalame fa ngasolo mo tau ia o leua tali atu statu filo inga fo imalsunga ya Vincent Smith molle tatu pakalame le tai au nei ia i Amerika i sala elu au fai malolonga mai fo i ainga i Amerika nei tai au el manatu le mafai ona mo sa vano mo tatu le nei fo tai au po kalame pe ntu natu mo le malo tatu wa tunu le tai au nei ia o la mafai ona fa so le telo vaenga ia tu fatu mo le malo tatu wa tunu telo tatu po kalame ia le tatu po kalame tau o le tai au nei tatu o le Auckland elections le la fai le tau nei tale tulas food fata si mai fo ile o nisi o le mamalo tatu wa tunu tamali ia alam fai ona fa soa tulanga nei fo po kalame tau mo tatu le nei tai au to telo tatu ia le mafuta mai o le po kalame na le fo fu mo tai au nei o le fata si mai ia le fingal fatua ia sa tulangi o le tangaloa penina I fopo sarau o le tofai se umanu Simon Matafai ia la fionga ia Sala Marie Young be fo ia la fionga ia la Wanai Sabrina Fali ia la tola na fai fata si mai le tau nei lunga tatu program ia la fai fo na fa soa bo le tatu program I le nei fo yaso ia wala wala no fia ni so vaenga penana tau ia tatu wa finga filinga ia bo le so luas fudon minute te ale tula iva Radio Samoa Taslima ivatol amo Fai me alofa I a inga mawo I Samoa e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher e mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina e pe o aso whanau whaipoiponga pe fai malolonga mtawhawhawa I whaiungo vai aso whaatau e oi New Zealand nei ai piki elo ai Samoa tanga I ane I le pacific40.com/hotel ma whaatau nei loa pe vala au I le o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu o le wha toa uma o tātou tui pui pui o le COVID te tau ona whai o se au tau sia le lei ai tātou e pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Pui pui o e mai se mai onga, e whautua ina le whai o le tui pui pui o tau sanga manunga atu. Le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pe a uma le ono maa sina tana whai lo tui pui pui ta mai o le COVID.
pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamutalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talawai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fianga mo tātou le nei tae ao, nei pepe senga foi whaano fofile e muai le tae ao ma le aso, ia maise le mātango fio le lofo le tua, ia aivi ia le li, whaaftai le tua pe ana vatu le tātou pokalame le tae ao nei, o la maua le tātou pokalame ta ua ma le sunga, ia po le sunga fita, ia po se taha mari fa le tātou atunu, o le alo le tātou atunu, sunga ia Vincent, Tuna Smith, ia, o peda foi ona au mautono Israelu, au lua mole avanua tātou te whaasoa, au malolo mai, e tele lava taime tau sa ilis tātou avanua i le alo tātou atinu, o le pisi te lo ia Israel, ma le ese o tātou kalena, ia ai whaaftai le atua, le ua mawale nei lau lau,
ia vai o le me mo tatu so ta inga le alu savalinga le al fita le anga tau na maua le malo se fu malo ina ia mau e foi le mau le ola malo ina le tino male anganga se ko di palingi mauma ia la fatu Vincent malo se fu baru ia malangi mata fit nei ta ia fo vi ele li to mo ta no ta fa so nei ta ia se po manuia tia malo le tawatai malo foi le so po mo e lausunga patala fat foi panga masangi o tato po klame e mai se shot no pelo Samoa ia mai se foi yelo au mau New Zealand o foi se o mai le nei pasa longa tu sao ia patala fatu le sofa man malo i sikeriso mai nei Hawaii nei ile no fuanga o paisi na sabot bad le matango fie manelali le ia viele li malo le fala manuia lausunga tia le nei tao Favitai le tua lewa to e maua le nei avanoa e se lo pisi pe e alu to tono le nupa ia o le tau whailava i tau tuli ia nisi o meo lo tupu i tono Israel. Ai favitai le avanoa le umwhai ona mua mai. Ia ai favitai foi le atua le ai wha uawar kolengi la tau. O ama le tau na ia wai. Ia wa le facility tia lo matango fie mana ia lava na ele se mako plan ma se fa na pa pe se mako hai ya pe tai ande mo malama tao yo tu lo tu me to matango fie ole mo te ile island o au ya pole motu le ya ile no fanga re waikiki ai nei Honolulu ya le la mo te va nga tau Eva Beach ya ile ma maula tu langa na le va nga tu le mo ke me se fa na mo fo ta pa ma na ya tau yo Hawaii ya pole a po ya le malulu mo le vela ya ta sia le tau Hawaii Fiafia foi essa fana foi o mai nei Hawaii ma se o man mena fela tuai ma se ka ko le tete sang le o to lu su 5 minutos talo tu las furia mato o ta se fie na ya to ya wai a le foi sa fatu sa tu so la terminator no le o Israel o le wa a fare titi la vale tu las futasi le ele asolulu o tonu wa ponsa o Jerusalem mal po la asolulu te longo wala talata le vanwanga le po ia la po ia na mo mai mato ta inga ma si mako team ia lo pe ngai pula mo tute mo ngalu nga per masanya ia o fa amu ia mai lava lo o mai au nele ta ponga lo fa sina malo long ia la to la se ngai mo tute mo ngalu nga team ia pe te ia la ngoi e fa pena lava ia fo to lo fo le o ia o mai la to fo la ia fa sina malo long la titi to fo la ia le Malo favitai ia mana i tele ia o avanoa le au maua ia a fo ia tatal no langa o lausunga o le fita puipuia le saunga lemu o lo enga lue tama whana ua Samoa le ave fua fo ile to tono nupa i o le li to tele ile atu e wha amu ia lausunga ua e mwhaio le sa vali ua e mwhaio na e tango ua e pai i mea o lo a ta ua mai tono le tuspa ia o las foi las au sila temini a tatal no mata fa so ta oli tu langa lo ile tau ali tono Israel la se tu langa ile tau ali temi tono Israel ua lo sunga fitfita temole mo le fabsili yo tu langa mo ne ya tia wo le lo fa ta no telo ni se fa perfetanga ta tono fo you ta yo va o mala va yo lo fol tono le fiong pa ya le tua e va ngala le tu ta cristiano yo ya ala feta tono ya yuta yo termine o la to yo wasola sa pe o la to yo victims temilane yo le ko victim la ya yuta ya wa tu lo mutalia wala to mo faias ona tawa ona fetau ya tu nisho wa tu tele le foto tu tilo e vaenga we le ngata le panona bo o la irani po persia ya la popa solo tu suria ya wala isia tu fo le wa ko population wa terminate ya te saula o la bo yele ceasefire fo la yele le va Israel ma irani ya banganala le panona la ve fai ma fai na yo fai ngala titi vo Israel le panona e ba ko Israel wo tau yena la to plans fo mo nai fo fanga fo le la pa ya pai fo lo so fai a bena fo la titi le vala le suria ya itangata ngai le tua o yo Israel mo suria ka wo ka trus o tamanga peta o ta tas e pe ka yele ko Israel to yele to suria ngala le pe wa aluanga ya Israel la to te pui ona se vola to te tunga e se le fa kirisiano e pe le talitonu fo le tatunga fa mosalemi por fata ngata ala pile ye del tulanga la na le termine te lo fa ingala termine Israel
tau titilo po le no tua oi yo ya pe fo na ta wo fo telo ni po tanga to pa mu ya mai ya vi ya le li me tia lo sto mai no sanga va ya pola po ya se tali ni wa mal tonu fo lo ya le bala wi na le tua ya ale no fo la male ta po inga yo a me se vole no fo talo Samoa yo tonu fo ye le fa tonu ina ko lo ya bala u ya inga tulanga fo na ya cha fo la nga fa aftai molia tu lava fa malo fo sio tatu watlu yo lava le bala mai tu si mai ya fa o mai ma fa lo no mai fo la tu talo la ngona fo yo tino Israel le ma fanfana le lo tele ma le lo tso ono te talo na yo tatu tangata Samoa ya ele o se peno ka wa tonu lava o le bala u le ina le tu yo le lava fa wa lava ya ma fa tanu e fa ani sio o ba nga fa tino no ngalu nga me se lava lo bala u ina peno ta wa Malo, Vincent, o lea sau tilo ma sau wawa ai fo ilea i tangata Israel moni lava lantou i le vesi o le tau o tau iei se langona fefe ia la fui sau i sa o langona ia to lava ia o le tangata mai Samoa le te no foi tono Israel o le tupu tau o la sau sa o fa longo iai e se langona fefe a o vesi i tau ia tatono ia tu langa foi pe na de li au de tino ia man tu po te le tu no le promised land o le no por folanga ia ele pa bela polo se pelestene po se si penga ta na por le tu e kaulal polo misele tu ia penga ngale tu ma polo no ia ma ele po ia e ui lavala ina le tonu yu tai el tato faultanga ia Yesu Kiris por penga ngapo ai o lo ba aya le lo fo le tuelo nu o lo pui o lo fa pena fo na leo ia ma fa malosi ai po ia le tu ia Israel ai ono le mala malamo o tangata yu tai vo le awala le oti le afa pe te oti ono le apo ia o fa tino ina le o ngaluenga por patanu ina la to bala u ia e te no le ina mo se me popole ai ya la foi lo kai ko kilo pa pe atonu foi o sa onga leo langa ai mo ti no ala vale metali e pe o mane ne o langa yo la si me pole ya wal sailing o gato no ponga malo pa va e ka kilo ku ngang ka sa ide e su aku la lu i yo pe o tu langa na fa pe la wa mo ti no ia mamun multa ai polo inga fa tonu ma pa o mani ni fu ponga le tu mo tato ia ele ai ma se meta te popole ai wa pule le tu la se avitato pule puna ia te me val awai oi a val au mel nei te me le mo te haik mala fana ia mo tino ia e mo mo tino ia fai lava mare mo tino e fa pena vala tu langa le o tau ia man tu e tau na tau lo te mine to tele ta to es me se sta ta diplomats fu le ta la nga lu te ton wa be se mela to inga me ai ko ka yu te yo ia man tu fo ti se fulu lua le tu ai ia o ko fo ia ko mar ko kele ia na po fa mele fo pa ia le tu taimi lava ia maka ko fo tu ai tu yo tangata nei yo nisi yo fa ilonga lo ai lo na tu fa fa lua mai yo me mai pe no ta o baloanga fa perfectanga o le wa slowly wa fa tau yo tangata la ia pe me ia ma tu vale o ta manga ile o malama pe lo a we fo le polo inga ma melo tona le fionga le tua ya ta to ia le fa mata la Yesu yo na so me nei tu te moai vaia to faloina ale yo olon to fio fa do mai o iai ni si malanga pe o tatou Samoa ai mai se ni si o tunu ni New Zealand o iai ni si malanga o afea ia Israel te mine pe na masani ai tupu tawa ia o taru ese mai le ese malanga o watu ano falongo ia malanga na wo fo atu ya augusto ma november o le fu puanga te to fo ila so tolu o augusto ia na la fa to fa maunia i lola ia lea ia telefoni se fa tar sanga atu po sanga le mu Israel to fi wat ko ya chat ia o taria fo le ia unpredictable watu ele mo tu pa me le lota pena yo afa pe foi ai se to po se ya ulia tau sang po ia tangata ia malan faitaria al temine Israelu pe no ta o foi o temi wa ia le o temi wa ia foi ya
Waelo spainga, waelo temi waelo ke tima tulanga fa pena. Yo. Manu. Ole tele yo o wata Vincent ole au mai lungo tatu pokalame mo tatu tula fo ilia. Ole wa mafai ona e va ai wa mafai ona e ho o yai o me alai au mai e tono tu spaia wa e pa i fo yai o tu so le me tona le wa e ton wa la so la ngona ina ua e mafai ona e asi wa mai fai ona e tango atu yai me e tu ina mai tono tu spaia ya ole tu tono Israel Ya pasau ina lo fa sin titi ese foi la ngona. Ese la ngona ese foi ale titi na wo o yai. Ole wa fai tau tu spaia. Ole sa I lole ia le tala. Le foi sa fai tau wai. Ya le la wal watu sa vali pe watu fa maunia E tele foi la ni sia man tu fa la tu spaia tia ese na fai tau nga ngofo le interpret. Ile wai foi le te loe e fa li liu foi le fa matala. Ina ia matala ima fa maunia pe au mai sina ta foi la ia le ole no fuanga ma le vai ngo va ve ai o savali la ia male o ia e makua makala la sa wa melo basics e pe nga kala ngo kwa e ka va ko ale mele tau fa matala e tangata vole le ngo fo interpret pe tulanga na le ia le fa mo dianga lo tangata ia wa nga savali ai kana le menen fa di we yesu le waina mai le baile waina pa wa nga pe kau kile fo le nga e no fo ia e no o fa tonu ngalong sina la yo no fa yo no le tula no le moto tangata sa ye o le no fo nga pe na una tu to ko le kele yo le interpreting of le wa ti lo me ba ye ye le nga sa fo la na ya ba nga mala ba me sa mali wai le ba nga sa tu wai fa la tai ma mai lo ke se la pe tu langa na pe wa matala fa fa ngo fia nga le tu ina West South Valley ma no fo mai tang ye tu langa ma ye ba nga e se fo la ngona la to ina ua mafai ona tau le tu spaia a ua o olo ia ma to I fa la tele ma mala malama ma tali ton ma fa ma usalia I fo me pe ona a ina mai le fionga le tua a o tatu ye la nga sa e la sunga Vincent nei tai au o le wa tatu tafa soa I taua me tutupu I tono isala elu la se tu langa lo ia le tau o loa ia me se foi le tau o soifuanga la tu tono le o le tu ia o ita elu ai e pa singa tango ta e fa foi singa maurunga la ko tax ia ala ta tono lava you tai o tax to ia lu fa le ingo le knu a ti tilo te mine ti tia pa se tu sara le mo ina bolo ke ngai maltawo a lo ba ia pe fa usienga le tele construction work tele fa le lo fa Yerusalema ele ngata ngaula o awala o train station bona la me fa usia pe ngai fo le loto le fe ngai maltawo ale va ia le pilta fo le lunga vole man to foi ko pa wale no fuanga le tso termine o le te tonta to utaia e sa ngale mu wai pe tawa pe os fainga pe pa wale no fuanga lo tawa la to is a safe place pela tulanga foi na leva au mai utaia po fete lo langi nei ai fia watu lo mo leva no mo wai lei te walunga tapa klame no le tataimi ua bevesi malo bevesi ainga o ole nu ole tu ala e fai tau al temi nei tilo tatu atu nu o Samoa o fe tau I fo il temi nei tau tau so ifuanga la o sa o sila iai ile tu fa le nganga o meu atu tupu nei vai temi le tatu iai te tia ya o foi pe e alwa fo le reference la fiong pa ia le tu ya o le pa ia le tu le fai apora mo e fa mon violo no fa mon ia o ie fa mala ia atunu uma maftanga fa la butonga a inga matangata nga veves tamana lo Fiafia Israel mo in fa ma ni lagtala once we all commit langal fe nga I'm telling you to be honest with you ta fe ba ai fa mo me fanga la pa pela Samoa la pule lo fa Samoa Israel tala tu sao New Zealand mai si vai uma e kau ro Israel kau ke alu tus pa ia polo inga le tua fai fonka ko kau si ele ai la va se shortcut ele si me kau ke yo a fa pe ke ma te talo moisia tunu o lo loto 48 at tono le fionga le tua ko ki Israel elu malava la mtanga tanga te talo mo file mu o Jerusalem kau ke alu inga
O le taimi lava e mausali, masale le alofo o Samoa ia Israel. Po a whea ngai po a popuanga, po a whete ia inga, po a vevesi le iai. E le whamasino e tātou Israel. Eo, o le taimi o le atua molo nunu, ule lava le atua. Au tātou wa ia langa whaingta o tātou li whaola le iutai. O apostolo o lana au so tangata iutai. Tangata ia na amata, mali tātou whaakirisiano le tau te munumuta ia. Nei te ilawa sui, ia o oe ala na ia. Io al tatalo na ia ona o lau te mautinoa. Mau wha mausali e tele i o tunu pe o Palau. E isi tunu Afrika, Ethiopia. E isi tunu na yalo fa moni lava Israel. Abai tamau ainga o tamana tia. Io, abai tamau ainga o tamana matua ai mausalia. A o fai ai kupito. Ia. Te batu pestala pule le tu angai tu le history. E le sa taua ai. O Farao mua o le Farao alofa. Lang le sa alofa ia Josefa. Abai le tupo tamau ainga ai kupito te mina. A saulona tali Farao lona lua. Saule alofa, sau whapolonga Israel. Eile no fuanga nga i tupito te mine ta o koseni, ta o koshen. Ai alu e kupito te mine. Pau ana vanga i tupito. E ola le eila au. Peo vanga vel tau mesina. Ona i nasa no foi tanga tai ia ale o ese mai. Lesi e kupito ato. E mai koi toafa. Ar pitolia. O nale sa ye tanga ta yuteia. Lona lua, nepuka nesa, po o i Papelonia. Le nu e mawai. Io, ia ngau mai lo foi fata mai Israel. Ia, mo watua moto tua Papelonia wale to iai. O mai a loma. The empire. Ko kiki alo lalangi a ko. Ia nganga ro foi loma ia yuta ia. Ia vai la tua yuta ia walu ese kwa loma ia le usa wa loma ia la titi il vatigalo. Pa i kiki lo foi le ia le. Ia lo lunga le olanga. Po anu tetele. Po pulenga tetele ma vaenga na. Ele ma faina ve ese le tolo na lo folo no. La foi fama tusi amo sole o mata le tu Israel. E o na reference anga ia. Io. Ia mo le tu na faftai. Wow. Fi we valau mai. Ma ia, ole tau alunga la le ta whaaso al tau nei. Vincent, ole wa e saunoa. Tanga te alo lo famoni sa la elu. E tilo i manuia o le tua. O la sau whaamara se au mo le tatu watunu i sa mo le temini. O wa, e ole upu tu sa, o alvisi tu sa o la sunga. Langa o lewa e saunoa manino, e tu langa, tawani. E au tatu wawa ini vai taimi. Ai o tangata moni ai, o le sa en moni. E tilo, o le asau whaamara si au mo le tatu watunu, ai mai se tatu umalava sa mo lo a whaafunga manipo kalame i so se vaenga, so se tafar kelope. Ia, pauale, le kamalosi a mantua fo e tia tono e le fionga le tupe no tau mua. Pena o le wha lava wha li man tau le ngō satan. A tu titi so o tu spa e o ti apolo. Ia, a koe sawa e tua malvanga wha me the root of evil is money. Peo le a ngau ti apolo le tupe. Telo i tātou wha se ina o le tupe. Ma le leiloa, tua atu nai nofo ma ti apolo. Ioi. Ala wha malo siasa mo tau tua nala wha tua. O le manuia le a Samoa. E te le e ma e mo na lau ele mo tātou lava vaenga o mana mai ele atua. Ai ua tātou nau tele le oa. O tātou nau tele tele. Ioi. E iai ale teimi o le atua voelele mo Samoa. Al teimi nei. O mo fo teimi tofto foi nei pe moni o tātou wara lofa. Ioi. Ia iloa i tātou talafai. Ilo lava tātou tusilima. Ala tala tia avala au le atua. Ala na te mau kako whakoko mal tātou toni ia te ia. Mai amu ia lewa la au lona mata ia o ia whana. Alu mauti noa. Ioi. Wow. E pu le taimi, Vincent, lau sungal fita, te le lau whasoa, te le lau tufa. A se lu tau, o se whamari si au le loto bangang o tātou tangata. Ai mai se foi o lau tu lai mai tono lu o le tua. I o tiute mau whaiva. Lea whaua e au mai lau wha malosi. O tātou manuia lai lunga o tātou tono tātou lau ele. A o tā pena le tātou watu nuru whainga whiwhilinga. Te iloi le te maua sisi tā taimi. Ia o lo pisi te wa toi foi Israel. Ia le maua si tā taimi o lo pisi. A wha taimi lau. Tā pena whainga palo tal tātou watu nuru laso lusu mula iwal masina fau. A o tā ua foi lau whasoa. Ia la whatu e lau sunga. Laso wha malosi. Ia o la foi se vaenga wha mai al tāpo kalame. Ia mata whato whai Vincent nei vaenga al taiau. O le tolo panga i so ai ngai Samoa, mai se New Zealand, se o kina pele i vai moso, ante mo uncles,
Wa mai se foi o tunu e pele lo loto Samoa te tio we lo fatele ya Samoa. O manuia ia te nau nau to te tangata ele fa vai fa no. Vi ia tau le tua. E fia lo loto. Pe fa alifu pe eleni a mo fia moni. That's the true happiness. Yo, pa wan me Samoa manuia lo pa sa nya tu lo fa nga palota. Yo, pa mo mo le tua me uma. A wala vani so tatu to mai po so tatu ilo. Ona nei te wala au le tua le lava tatu tau sisi o tatu to mai mo tatu wa ai o mea uma lava e te tau lava on fa mo ia ele ngata idea ia wa ai fa mal fa no le solo ngatu la fono ia fa so tangata io o fala au fa sain ia o le lima tanga vale io mea mai te tia o tu la fono le tua ia fa le mai fola wala se mata u pe le sina tu la vule wa telefoni ya lu tau no Samoa wala te mata wona e tatu tangata wala se fe fole le tu la fono e lua tu tilo yai o mamlama me pongsa a fa pela e te felo fifiringa mamlama e te ngoi e te le pe fale la wifi ya uma ia na fiti fola ia le fa punga le finga le tu fa o wala yo manatu la fa pela na te manatu fa le mele ai alula le tu pongsa vole le ti apolo ele ila lo wala na le tu ai fa manu ya tele le tu la usunga e mai se proclame mai se foi wo mai pa anga o tatu vaenga ya mai se foi so ai ngal fa so manu te tonu foi ele ya foi e fa fo mai a mai se Samoa te taloto ia mau fine mu on me pito silina ya Samoa ia mau se to file mu wole ba fo ne tam fai me tatu tu ai la so ta wasa mai se tatu si file mu mo Samoa ia non ti apolo lava ia malanga ngaluenga ia nga foi me stupu tatu ti ia kako fa perfetanga foi ka pisa ia fa mai tu ma wa fa vai ai swing ia le usau swing o le usau swing ia ka bolan kako ka penga ai lo fa tele tu tia como ni tele le tu and God bless of time over no tai tele lava le sunga fita bolta po kala men leita ao fa soa mai lunga tatu tau to telefoi la tu lo mai moina fa fang mai fa tai mi la lu tau ai mai se fa mar sa mul tatu atu manu ia faiva alo fa foi la fionga ia la sunga ia mai se fa tu man lo falo to ta liu foi tono le ngalbenga le tu ma tonu o Jerusalema ia nga leile io faiva alo fa ti atu lo so manu ia yes ia fa ia se bo te tia God bless ia fa se va a city that could not be hid. John saw this city, oh yes he did. John caught a glimpse of a golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw a crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. City of God. John saw the lion lay down by the lamb. I want to know everything about that land. John saw the day, but he did not see night. The Lamb of God, well, he must be the light. And he saw the saints worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Your
streets that are golden. And I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city of God. Eo le pokala me matongo fiele na ma le sunga fitfita le sunga ya Vincent Smith pe ona ye le tato pokala me down eh papa lo atu tato wa tunu ia le na fu avati mo se fasiringa malo si mo tato le nei tao pa fitai fo le sunga le fitafita ma le nei avanoa ia o me se lu tau fa le nganga mo tato ese le mana ia a le vaenga taua i la fa ngolongo o vaenga le telo vaenga antu fsili ha o le na tu fsili fitafita la sa fa malos aya tatu tilo fo ile membo le muli le fa ma le sunga fifita tu maua fa vai ia ia lon swinga tu maua lon fa vai tu maua fa vai le tua Samoa fa vai le tua Samoa ai ia swinga fa vai le fitafita a swinga ia taurunga tol tatu pakala ne vaenga tayao a va sauni mai ai ia tatu telefoto fa salawina nei time le aso ia fatasi ai le mal tatu pakala me a wale fa fonga tatu tunu usmai fa fonga Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Talafatu from Montero, New Zealand, Fiafia. O le taula inga na malo mo fili o le isi lima sa lau leo fa o popo i tono leo tu sanga o fite ia i mareisi foi toi tolo ia. A o ta ua te whaamtalanga po ia le wha o na ausia le po fonga le iwa masina tua iai. O le whaamtalanga ar whainga malo ia mesa ma ua le pati le leipa. O whailo ai se whaamtalanga na leo ni sila ia le taula inga i ausia ia au kuso o le tau sang fo iwa masina o tua iai. Talo na mua I fall sia ia ia inga whaatino. Talo no ailo minga le New Zealand Herald, ta whailo ailo tama tai komisina lango leo tusha penny. Ia lea whaamtalanga, ai ena tele I o foina I o fōwhanga whaata o to munimuli nei leo ni sila. No tala ua le whainga tau na sao ia le valo anga le teimi o le whaatau nui nai nei ia ia inga whaatino. A whapeona wha tau tino ina leo ni sila ia le whai lavo sasi mo moatu I tom whainga mo whiringa o leo. Esa ta ue penny, o lo I ai fufuanga I mawhai o na wau whatau nuu leo, o na au sia lea taula inga, e au fiai ma se awa noe uri nai, le whirwhilio leo mai Australia, ina waurua I whora ina lea fufuanga whatino, e lua I tau sanga o le teim whatpulai, am tamai ia November lua te malu futolu whatino ai, I le whao popo leo le numero leo, mai le se furuafe lua se lau sutasi, I le se furuafe fitch lau sutasi ia November, o le tau sanga reim. Ai wane lava ina talia minsta ia le ulua I temi whaata pula e whoringa mai ele au siaina. Ina ua wha ilo le komisina leo Richard Chambers ia uni e whoringa mai e tino ai pe a tilo lan tau tilonga e whaatula ngana wa o onga e au ona iaim. E o mai le solusu tase iulai e na le luas futolu ia leo whaapopo ta whaafai ngaina le matanga leo. Ai tamleiva sfulu ia leo sa tu e whaawina I le whai unga le masina. O le minista lango leo Casey Costello. Lea sa ngā whamalea I inga whaatino sa I whaalia ia February e tele atu lan te tununga e ai. O lea taula inga o le ausia ia November o le tausanga nei. Ai o sana whaamtalanga tu sia le vaso nei sa I whaalia ai. O lea fuafuang whaatino e sifi ma I lea masina e whaavai le lunga. O le teimi o whaaunga ma le numero leo e whaamavai e peli taia.
O ni vaenga po o devices. Sa mo e tafo se tino maliu I au tafo le ala tele na ta vale feo ai po le motorway. I le tu I saute o kila ni saute. Ua whailo ina ne o ni pomu paipa. Ai bombs. E mo whaino whasio tia in tangata pe a pa. E pe ora whaari ai. Leo. Ta rongo ina I leo. I le tino maliu le afo su tase o le tae o le se lua le vazanei. Le sai ua ne ina te punia ai le ala tele o I tula. Ia le leo sa tini sini of Savili Mike Hayward o se suenga sa fa ia mariu fa po se o le tangata o lo fa wina o isi suenga tangata to mai fa pitoa mo ni pompai pe luo sa mo wai te tapo le tin mariu o mai le suenga fa ma ni ina ia nei vaenga sa mo o pompai pa ia Hayward o ni vaenga fa ni ora ve se mo sa ngole mu fa ta mai e uno le masela matianga o tangata tele o le so rafi ta fa mai ai le suenga I le tino maliu. O le ase le leo fatino o ngā New Zealand o ye nei o se fesili le nalo. Iai, ai I te singa le matanga luenga o onga uta uai e fea. Ma ua wha valea I nai tinga te New Zealand lava lato o lo mawa e lelelei. O le te singa sa ti tilo I helelei tio New Zealand ma malamala mai. I le mea o ye nei amata mai le luafe lufu tolu. Le foi u whaata o toa I la sanga I tolu e mawhaina whaia mo le wha lele ia tiliai. O le whaatinonga wa onga I le wha maoninga. I le wha o tinga. E toa latu I polo kalame o a onga I mata upo a o ina whai a onga male a wala o lo a o inai. Ta awan wha mtalanga o latu wha maunga o ta ue wha pea. O le whaatinonga wa onga sa wha manino inai. I le whaatumtumunga o le Fair and McKinsey lua fesefulu. Ai e o mai le teminei o lo manatu tangata ni sila o lo mawa e lava lelelei. O le McKinsey e pe ona whaasino I ele singa. O le ripoti la company whaavao malo mo whiutana inga. Le sa whaatulanga inai le whaatinonga o onga mai leleanga I lelele iai. Le whaavai lungo whaatinonga I su ngā tunu o lelei ta mau ainga I le vao le luafe ma le luafe se fulu. O le ripoti sa whaata o tuaini I sila le whaatumutumunga o le Fair. Whaate si ai mātunu o e Fiafia ma Armenia ma Greece. Ai e tua mai o Australia. Le sa tilo ia ia ma o lalo I whaatulangana o le lelei. E ulava le solo ngoi tua o le whaatulangana. Ai o New Zealand sa whaatulangana le se fulu le whaitau tusi. Se fulu tasi le scientisi. Ma le tulanga luas fulu tolu le matematika. I le lo minga pitola tamai nei sa lo mia tunu. E le leita ma o ainga mo suenga. O le pisa. O tamai tis fulu ma le 5 tausanga. Ta whaalia e fo I tis singa le matanga ruenga. O le fōsia ina o mata o fōua o ngai le ruafa mara fitu e au noa ma se lango le leista ma kuai a fita auli moa onga. O mata upo tangata e a while ngasi le tenki whiwa le Pasifika o piru sili atona mawalunga ua iei nei telu mai le luafe se furu mareono. I le lata le se furu I vafe o tangata wa fia. E bera whaari aia le mata whaala aporo tonga le soi fō malolo ina le lulangi le World Health Organization e po le O le numero 4 o maua mai a to wivi I ni motu le tulangi ma le pipisi ma le arurua e fo I le numero tangata e a fia. E vasto ruai. A wha maoni e Samoa I sta mai titilo na lua sa a fia le tenki whiwa sa whano le ola le tausanga o mawae. Ma le ato o tuanga e iwa I so I fua ma ola sa whano e yeso tanga ma le a whiwa I le tulangi a toa. O le whaatonu mo le langolango whaapitio le Pasifika le whaara tonga so I fua maloloina le lulangi Dr. Mark Jacobs. I le porokalame le Pacific Wave. E whapea, o whaamaunga whaitulangi a iulai sa whailoa I le numero mata upo tangata e masalomia le a whia le tenki whiwa. E se furu waru wate whicha lau te funmara a ona sumareono. Te numero pita sili atu leona mawalunga telu mai le lua se fumareono. Ma whaari ai, wala atu wa ai le whaatupula I le tenki whiwa le Pasifika mo le leilo rifo, ma le lua se futu sanga o mawai. E atu tilo se futu sanga o mawai atu nei. O le mea lo tilo ia I le oso maulunga inisio tausanga. Ona toe palaki po I le ilalo inisio tausanga. Pare Jacobs, o le maulunga o le numero tangata e a fia e mafua ma I le lau telo ni mea tonu e a fia ai. O le whengasolo ai o tangata le vao mo tu le Pasifika. O swing o le tau, ma le fesifia e o whaangasolo o le tau I le tulangi. O whaatupulo I ai fo I le matiro si o mi ai le salalau o le tenki whiwa. E mea whaari ai Jacobs. Talonga le tamta alo umi le leine tu ale o Black Anton Leonard Brown o le amisia le tamara sanga le tupalaga pi Pasifika le tu sanga fōu. O se vaenga ona na whenga inga te alfa avai te mia Iapani terapetical. Ona na whenga inga o iei nei olo o iei sea vaenga tia e whaatangai ona te alo mo sin taimi le kapu.
Le mai ale au ngai fai ungon le wafi mali flono. O le forfolanga ona na fenga inga fo le asoro nafi o le ai o ava no mo le All Blacks. Le au le Chiefs ma le au o kakto le tamara sanga au fai tu malo ni sila le NPC. Ia au le wafi mali lu furu valu. O le tau le tosu tau sanga o vals furu ona ta alo fai tau rio ta alo ai mo le All Blacks. Mai o le awa ia tune ia ani savea i le kalapo le Kopi Steelers. Mo le tamara sanga le League 1 ia pani. Ma toi felo e foi malona fai a ongo mo le Chiefs Dave Rennie. Ma le foi uso ta alo mo le All Blacks. Ma le Chiefs ia paradi retelling. O lo avea maka peteni o nene the Brown ma savea. La toi tali mai whanua nei pe a mai a masino la ta alo ia pani ma toi avano ai. O le tamara sanga le All Blacks ia ulai. O le tusanga asau. Ta whangai e tia le au whawau malo le Leona Peritania mai landi le au filia tangata apoliki ma le Pasifika i Australia lea, First Nations and Pasifika 15 por FNP. E sama whai lama na tawhia fia le Leona le latu manu malo le lus wha isumari vai. O le Leona le iai lava se whai ina le teminei o le latu ta amarisanga i Australia. E le whai unga le vasanei le latu ta alonga whai taulia no na lua ma le Wallabies. E le ta alonga whai taulia mua le sa manu malo. O le au le First Nations ma le Pasifika e whini mai tamta alo laka pi a poriki ma le Pasifika i tu tonu Australia. O whola sian pa ia o ngā lupesari ai lau ni Joseph Parker Andy Lee e ni tulanga whainga tau ni whai unga whaia ala ne tampuso. A o whātalitali mo se tala i se la fuso anga wha ono whaia ma ole sakna Uzek. Ma se ava noa a veai ma se champini a ia e o le pangama mafa o le lorangi. A whai le tono. O li o le champini mo le rangi lau panga o ngā tono ma se whaia o ngā oi o foi na foi. Te tilo se tu a ngō fuso e whaia i nai uze. Le tama Ukraine, leo o whaatulanga ina neo se tangata fuso pito mawa e tu leo au ngā tūpulanga ese le rangi. Ina ua mai ona i whaato ilo loina Daniel Dupois o Britannia. E le whai ungore vai asto ina malai tele le Wembley Stadium. I engelani. O le mano malo uze ki le tu ioti le tamarasanga lima ua vei o ia mas te ua tangata fuso le rangi. O whaarua no mano malo o champini a ia o le pangba mafa po le undisputed champion. Ma se tangata fusu fo isa a vema champini a ia i o le upang. O champini mo le rangi o le pangba mafa le WBO. Tato e tau i vi mai ma au se ale tulanga mua e whaatula fono i nai o na yalu ina le champini ta ia umia mua. Le ea o fia i fusu lo umia e uzik. O temenei, wa avea so malo lo uzik mai fusu anga le mai aion whaato ilo loino Dupois. Malana fufuanga mo se isi ona fusuanga le rumanai e nā o ia e na te loina. Tā longa i li le por kalame ale The Ariel Helwin Show i lunga le YouTube. O le vava ai pe o le avava ai pe fa pe fere tūlanga o le hanga i ai le te warmanga. Ma e tā wai e le to e fusulava e pāka te mai te pori. Ma ua mo mi ai sana fusuanga e whaia. E ai ni ngō wā ngia i tala noanga le isi o se isi e fusu ma pāka. E tā pena pena i au fiai ma atit. Kapaiel o siamani. Le numero tasi le luino le champino lo langa le WBC le foi umia Uzik. A tu wow. O fata o to lia si tulanga pe sili ona le e ai. Ina o ia falia o paka ma Kapaiel o lo to foi ai nei si tulanga pe sili ona le o ala fustu. Ai o lo to foi ai si tulanga lamati foi. Ile foi o se la fusu anga le terminei. Le taini. E ma foi ai seisio ila on fusu mo le champini o le rangi. Tano na ia, ma o tanga umai, le ngalo fo man fa maoni, manuela so. Oh, it's just at the beach. Ooh. Tala falava. Vele nei tula mo le toile e mato te fa felo ia toi Samoa i lau fa sau ngai le nei tai au. Ia i foi le lofo le tua i lana tausinga pa peona tātou waulia mai ele nei tai au fo ia i lumo nu ele o tua nu pe ole wasi o tātou atunu. Ale nei tai au ia e whapea lawa tau o na whailo le au ngole nei por kalame ele masani ai la o tau sila mai. Ile mātou lau le nei tai au. Ale au ngole nei whaatalanoanga ina ia whapea o na whaamatala au ili. Nisi o vaenga e tu sai, ma le whainga pālota whai tu māloa au kilani. O lo manei, a mata mailea i le aso iwa se tema, se io o i le se fulu lua i le aoli, i le aso se fulu o ke topa. A le ila aloa la le tātou por kalame le nei tai au,
Ia e tau lava, ona tu watu le matou lau le nei tai au, lātou te whailo, lātou suafa, whaapea foi o lātou nuu ma lalawhanga I Samoa, ai le ngata I lea, ia o ni ngā luenga foi po o ni pisinisi, o lo lātou tautua ai le atu nuu. Ia e mua lātou atu, ia I lau sunga, I lau tōwha se umanu, ia e te amataina, ia pe mwhai ona e whaalau iloa le malu le tātou atu nuu, ia pe ona tā ua le nei tai au whaftai lava. Whaftai mo lea wanoa, lau tō wha lea wanai, whaftai fo I ala leo le Radio Samoa, Pastor Louis, ane, me se le sungi a titia mpesta, mane vaianga atoa. Swafa manu malo I sukeriso o te whaatalo whātu Samoa, whaasausanga le nei tai au, le malei fua mai whanunga le lei, tai au manuia, tai au totoa. So I fua mātango fie, ma le langi mātafi. Ia pei ona whaafisiri le sunga taitai, ia o loo ingoa o Simon, pira tangi irima mata whai, ia a o le whaaloalo fo I nai a inga, ia o le swafa seo manu, mai sale longa, ia ai me se fo I le swafa seo oti, mai sale aula, ia I le motu tele o sala whai, ia whamai o le motu a tamaiti whai me mawhai, ia o te whaaferoa ia tuai, I le mamanu marpa ia le tātua atu no atu whaatini o tau sala, o tau sā mawhai ngā, me se au auna le atua, se o lava I se pito I titi, ia a o le awanoa le nei tūlā le tai au, ia o au o le taitai whono, stasi taitai whono, ia mo le komiti Pasifika, a le pūlenga nei I au kilani, po le co-chair, a le Auckland Council Pacific People's Advisory Panel, whaftai te lava leo anai, mo le awanoa auro. Tua tu lau a fionga sawa tulangi o le tangaloa? E whaatalo whaatu I le paia ma le mamalo Samoa ua whaafonga mai sunga I whaawhianga inga mo tau whalitua, tamama tina mātutua, whailaunga ma tamālii, sa o au whalitua ma tausi, ai le ngata I lea o le mālosi o seo tātou atu nuu le tupulanga talavo mālo ma whanau, whaawhelo ai atu foi I le awhionga I le whalitua, le whaatonu, ma le sunga le whaawhianga inga, ma le awhai ngā luenga le Radio Samoa, ia mālo le wholau, mālo le ngā lulue le nei, I le nei vai taimi, o le soifuanga, ia mo le silafia, ia o o le teine whangaloa, o le waa o whonuti, ia o lo ingoa o sawa tulangi o le tangaloa pe ni nai fupu sarau, ia o le telei o le ingoa, lono winga e loa fo e mamao I o le me sau vai, ia o lo tama, ia e sau mai le nu o solo, ia le tama le anoa maa, ia a o lo tina, ia e sau mai musu ma sa limu o sa le tele, ia I le waa o whonuti, ia na ola ma kai whangu solo I musu, ia ma o mai nei atu no. Ia o le taimi nei, ia o lo o nufusi o a inga I nei I manurewa, ia o ina fo I o lo o tautua I ma vai ma lima I le whaisea o ngā I o tātou tangata I le ngata I le o le tausinga o a inga. Ia o le taimi nei, o le tau mawhau apa la se upu e director pe ukile te le na upu. Ia o lo au na nei le whale la langa limited I manurewa, ia ai o lo o tonu fo o le saufa inga, a le taita inga ale tōwhai a se umanu I le Auckland Council Pacific Advisory, Pacific People's Advisory Panel, I le ngata fo I lea, ia o le taita I whono o le Pan Pacific Strategy Committee le loto I whale o manurewa. Ia e pei o le whatalo whatu lea I le nei tai au, whatai. Ia, swafa o Yesu Keriso e whaatalo whatua I le swafa lava leo, swafa mawalunga ma swafa wa whaafitai wa teita ina mai tato soifua nei tai au. Ia whaatalo whatu I le paia ma le mamalo o Samoa, ia ai me sei fo I le paia o le awhenga luenga tutofi, ia me sei fo ia tupu mai o tato atunuu, ia tua asina sina, ia mai eo fo I o lo o whaapeona, mai moa ma whaafunga mai fo I mātou pokalami nei tai au. Ia o lo ingoa o Marie Young, ia ai o te saume le au waa, le lai
e awala mai ele swafa o sala. Ia o le mato au amnanga I le tu businessi o le Pacific Enterprise People, put whaapopo o le PEP, ia o se au amnanga e fisosoani fo I mo businessi Pacifica, e wala mai I fisosoani me tau marketing, put me mateti, ia ai me se fo I pūlenga I tutono awa onga mo Talavou, ia o mai lawa I whaala potipatonga, ia ai me se fo I o tutono o komiti whaavai, ia malamata o pokalame lata mai nei, na whaatuina mo le Pacifica, ia o se au amnanga fo I lea, so soani ai fo I mo tangata Pacifica lo whaapeana, e manana o e tūla I mai, e whai masui tau wā I tutono o lato pitonuu, ia e me se fo I le pālota o lo whaapeona, ia le mato mata upu whaasoa le nei tai au, ia o le anganga whaafitai ma le vi inga lava I tu atu le atua, mo le nea wanoa wha aroa, ne tangata whaatau wha awam whaiona o, ma waisa wanoa I le nei tai au, I le swafo Yesu, ia ma le anganga ma le awa wha alo whaafitai. Whaafitai tere lava, sala, whapea se umanu, ia whapea fwoi lawa fionga sawa tulangi o le tangaloa, ia mo le amataina ma le tali le leia fwoi o le wala au o le polkalame. Whapea e fwoi ona tātou talatara noa I le nei tai au, ia ai ona o le uti o le taimi, ia o le awha ailo o lo uingoa pe on ta uailunga me pue ata le tau tanga I mai ai. Ia o le au anai se prina fale, ia o te sau ma le nuu mamawa lea e o so le pasi ti ele waa, ia on toe alwele le si pasi pet sa valvali atua inai iwa. Ia o lo tamai sau mai iwa, ia whapea, ia saipipi. Ia a se utina, ia saulea ma le nuu marosi le ainga marosi sa tawa sa fata. Ia a o le o au nai nei I le whaalaputonga po se company fo I le o le director po le whaatono o Bluesburg Consulting Limited, ia o le au nanga lava le Bluesburg, ia o le tamwhai le whaaleleia whesa o ta inga, ina ia le tele le malama o tātou tangata Pasifika, ina fi au tau momoli po ni fi au e fia whaalia, mai so o se matanga luenga po se whaalaputonga fo. Ia a le nei tai au pe o na o tāua, ia o le au lava le nei, tala nuanga o le tamu whailea e fofola le whala I le tūlanga tau I le pālota whaaloto I whalea au kilani. Ai a mātou le I o la I le tūlanga I le tau o le pālota e te tau lava o na au ona sila fia le tātou atunu le sauwha inga lea o whai ngā māloa New Zealand I le ese ngā lo I le whai ngā māloa New Zealand le teiminei e ala le sauwha inga le pūlenga le mālo tele pe o na I le pale mia ia ai le ngata ilea o le sauwha inga po le pūlenga whaaloto I whale. O le ala, a matamai e lau tō whāse o manu, pe mwhai ona e a matamea I se au te lenga po se oto o tonga o le sauwha inga o pūlenga ese ia nei New Zealand, e ese mai e matatou I Samoa. Whaftai. E whai ana whaopopo nisi o le tau lau. Po a lava nisi me whaapipi I ai, e a ai o tātou tele I se e atu I lesi fasili. Wa o mea lava I e tau na malamalama I le tātou atunu. O na whaapele o na whai malamalama lo lātou pālota. Whaftai. Mana ia le whaafisiri, mātou o fia mata upu. Pe o na wholasia lau tō whāle o nai. Ia pe o se whaupunga whaingo fia lava a wāle whaafonga anga le tātou atunu. O le pālota o loma nei I le tausanga nei, e le o le pālota mo le mālo tele a New Zealand. Pe auria le nā tausanga pule alofa le tua lua afe luono, whaatau noo ai pālota tele nā lai tu lai mai e le mālo le e tolu ulu, National o le New Zealand First, ia ai me se ACT Party, ia po le pāli mia I sunga ia Christopher Luxon. A o le pālota o loma nei, ma le ala o le mātou sa vali mai, ma le tau mawhai I le nei tūla. O le pālota au loto I whale I nei I Aukilani, po le ai tele nei I Aukilani. O lo o a vea ai le tātou pulenu o le sunga ia Mayor Wayne Brown, ia ai me se foi ia le sauwhainga o councillors o vaenga rea lo o taita ia I tu malo taitas. Ia ai me se foi ia pito no, los funtasi pito no, o lo iei local boards le na. No na winga ese ia nai ese senga mai tātou I Samoa, lo vevela le whaalanga mai I Samoa.
o lātou lai whia ngai ma le lātou pālota tele, mo le lātou palimene, a me se le mālo. Ia pia tātou wa ai I nuu ma la whanga. Pe tau ye se tutusa ma le tātou wa ai I nei I local boards po o pito nuu po o le pulenga whai tu mālo. Ia ai pe ona I le la vali atua le ata lea e mato team ia a o pe o le nganga lea e le o le pālota tele mo le mālo I le palimene I Wellington. Ia a o le tātou a pālota I nei I Aukirani. Le a ai mātango fia pito siri rawa o na mātango fia New Zealand a te roa a toa. Mana ngang whanaro. E se o lua a fionga fia whaapi pe whaapopo I lea tūlanga? Whaftai lau tō whaale au anai. Na o sina whaapopo atu lava I le whitalainga tō wha se umanu I le ese senga. O le e eia le ese senga, e te lele ese senga. O le e tutusa le malo le painga paloka le ala sauni atu wai le malo Samoa. Male I le suele pale mia ma minista o le kapineta e mei se o sui mai tu malo ta itasi e fai mo lato sui I le whaalanga mai a le pale mene e tutusa le whainga palota le nā ma le whainga palota lau tele a le malo ni usile le tausanga fau e su e le pale mia o kapineta o le sui pale mia ma I lato umale nā o le I te tonu o nuu I Samoa, e iei fo I le lātou whai ngā whitwhilinga, ai umia e matai e ali imwhai pule, le tofi mai e le pule nu, po le sui o le malo, e iei fo I lalo lātou sui o le malo a tinamata matai, o na tofi mai le o sui o le malo le nā, e au mai I te tonu I le, I think pei umalava o le matanga luenga tinamata maitai e va ai al vaenga le na le iei pule nuu masui o le malo o inala o inei I Aukilani I le palok e a foi I le paloka I le loto I fale lava ia o Aukilani mana tua I me ka o regions Aukilani, Wellington, Kalaiskeke o mea umana o I whae tu malo ta ungo o mea na o ineila le Auckland Council le pe ona sau noa ia ai foi ia amen pe ona pitalai ia se umanu e lua vaenga o le vaenga mua o I lātou ia e pūlea the governance o le governing body le nā po I lātou ia whaia whirwhilinga ma whaai unga le iai le pulenu Wai fo le ngot tatou pule nu. Ia o ai fo se o Uncle Brown. Na la ia nga. Fa o popo ia ma le lua se fulu ia I latou e ta o counselors. No winga. E lua se fulu tasi le pai le na. O le structure le na o I latou le na e faia ai unga o me faalu ia I tupe ale a foi a tangata o lo tongi atu la fonga. O I latou e fai o le latou o le latou matafa ioi o I latou e faia le annual plan. Le se fulu le annual plan lea mo le a foi le peleni lea e whaata atiti ai o whea o anga I ai le tamau a inga o Aukilani. O whea te tau na whao ngā I eia na tupe po o ana alanga oa. O whea vaenga I te tau na alu I le wha mua. O I fo I le governing body lea po o la tau lea I le luas fulu tasiang I le luas fulu councillors ma le mea. O I la tau fo I lea e la tau te tufaina alanga o loa po o tupe I vaenga patino lava ia I a fo I loto I fale. Pata I te inga e la tau te pe ia o le vaenga tupele tau na alu I le local board a Manurewa. O le vaenga tupele tau na alu local board a fo I papatoima o Tara. Pa pe na o na au mai loa le I lalo. So o le siskepu le na. Le stepu mai lalo mai o le governing body le na. O local boards. Lea e se lau limas fulutasi ia members po o tō tino o local board sa itasi tono ni usila ai lua se fulutasi local board le lai palo taita tofa mai o le ele taita I fono le local board ale na lava pito nu
lona winga tilo ana ile whaafanua o lunga, o na saule i lalo, au kilani sauanga i lalo, ile whaapito nuu lava ia. Lona winga, iai lava ia, tala noanga whaapito nuu. Lea la o na o ai loa lea o tātou nei o community groups. Po le community o whaatalo sanga ia ni vaenga tupe au mai e whai eile mea e patino lava i le taupito nu whaataita inga ua tulou lava la pisi ke le la pisi ile vaenga o le pito nu ia na o le vai po le ase tau le ase initiative e mawhai o na whai inga ia whai titia ile la pisi ia ngo wole i loko poa le tau lava pito nu e pei o le ese senga le na ai o le taua na wha manino atu le ese senga ai e te palota le la whai nei le amata ia se te masa ia o la se fulo o ke topa e te palota ai la ia i le counselor o ai e tau avea ia lou leo mai lau pito nuu anga i le whaalanga mai au kilani le la whaataita inga wha malulu atu e wha ngā manurewa o na peo i nae o te sauai o lau ke kuingi mai i ngā manurewa so i manurewa la e lua ona e ko a luanga counselors o na kava ia le wards atoa le nā o manurewa sa ia papakura le nala e lua ai ia foi i ona sui e whai masui e o e Auckland Council ai to tonu lava ia loto i whale o manurewa e to avalu o na tangata whai le palota fili mai eile to avalu o i la tau la le nā e whai a whai unga wha loto i whale lava ia o manurewa pe o sina ai sa la pe i se whau popo i ngalo ia te au Ia lola wa saunua, ia atonu ele se whaapopo ai o te tonu o manino mana, ia fola sanga ile se senga o le palota e whai Samoa mai nei New Zealand, mai se lava ia pitonu o lo whapeo na saunua ai, ia sautulanga tanga loa, so ia malo. Ia, whaftai lava se umanu mal tau lau, le whamtaltala ina fo i o le mata upu pe on tu ina atu. O le tūlanga lava lea o le wha mai oio ma le wha mala mātili. O le ese senga lea o sauwha inga o pūlenga ese i tonu New Zealand. Pe on tau tā ua sauwha inga le malo tele. Ia o amata whai oi le malo tele. Ia ngā whatau lima lātou mō mata upu e patino le i le malo ato o New Zealand. Pe o se senga sili lea le ntau maua mai la o tau whasoa o le malo tele, ia ngafa la tau ma le malo tele o New Zealand. Mai lava le amatanga o North Island se o le pito i lalo o New Zealand atoa, pe e fito i tonu i mata upu tau le malo, ai atu mai lo le wha loto i whale. Loto i whale uma pe on tau ta o Auckland o Wellington, vaenga uma ia e whai lava la tau pa lota wha loto i whale. Ia o ia la palota wha loto i whale. E su e ai e la tau te whaia whai unga mole nofo le lei, nofo file mu ia ma te maa a inga foi o ia loto i whale taitasi. Pe on ta waila au kilani. Tātou te le ta ua la isi vaenga. Ono le tātou te nofo i au kilani. Pa o palota le tau talano ai. O palota wha loto i whale au kilani. Pe ona iele sau wha inga le meia. Ma na councillors po sui mai o pitonu. Sui o pe o whaipule. Pe atu mai lano, o iele meia, ia whaapea sui o pitonu, ia o ilalo lo pitonu, sauwha inga pitonu, ia o lo iai local boards, po o nuu taitasi o lo whaapea nei lalo ani, pe o na yes whaataita inga o le pitonu lea o manukau, ia o lo ilalo ani o le pitonu o manukau, e lua sui e manukau, councillors i lunga o le sauwha inga ma le meia, e lua la tō sui, o la loifo la wha malmalunga o le ward, po o le pitanu o le nei o manukau, ia o lo sauwha iai la local boards, po nuu ia o Tara Papatoe, whaapea ma ngere ma o tahu, pe o sina toe wha manino atili atu nā o sauwha inga ia, e ese uma i la tō, pa rona o te lenga, e tasi le meia po le pulenu o au kilani a toa lava, ia e lua se fulu o na councillors po o sui mai o pitonu o taitasi, mai le se fulu tolu vai vaenga wha ai tū malo po pitonu, ia ai
luas fultasi local boards po sui o nuu. O lea e alala ai pe pūlea e pe amal se lau limas fumaltasi sui. O lo whapea o nā alala ai tono ni local boards e whaftai lava. Le fo maua o matawhai oi ese pe o na iei le au inga la pisi o le o tulanga i tau le paka o tātou parks o lo iei fo i facilities po whale pe o swimming pools whale wha o ngāre malu o tātou atunu whaloto i whale o lo whapea o na iei le pule anga tātou local boards whaftai lava mata el facility le tātou tele i o atu e vave lava mo o ese sala e mata te lasau silafia o lava tātou sui al Pasifika po Samoa i lungo nei saufa inga ese. Ai te mana o i lau tali sa lai patino tonu lava saufa inga au kilani ma ona pālota whaalotu i whale. O lava tātou tama whanau i lungo nei pūlenga. Ia whaftai lava ele fasili leo anai. Ia o tonu pe o tātou silafia o le to o tele o tātou Pasifika o lo whapena lala i nei o kelani. O le to tele lava o tangata Pasifika pe over le 5% o lo whapeona pe mua fo i le 11% o le stats but o le laila o tatonu o le tato whaasoa de nei tai au o le mana o miona ona tūlai mai tato tūlai mai ni sui e whai masui ma whaaleo ina fo i ni whina ngalo ma ni leo po ni mea fo lo whapeona patino i tangata Pasifika o lo whapeona alale nei i Auckland. So o le tali saoa e whaia sina maua lalo. Ia tato wawa ai fo i tato pālota lata mai nei. Ia o le to tele lava o tangata Pālalangi, tangata mo Pākehā po tangata ele tangata Pasifika. Ia ai pei ia o le to tele lava o tātou. Ele nata i nei i Auckland. Ia o le lanolangi atua le pia mata mai le to tele o tātou le o lo whapeona lala i nei i Auckland. Pei la le o me ele anganga o le tata longo pea ma whaasoa i se pokalame pe ona whapeona whaatulanga ina nei tai au. Ia o se tali pu'upule nā. Ia ma o lo whapea foina ma ona whauina i foina pokalame. E wheso soani i nisi o tātou tama whanau ma whaiona ona lātou i ele to mai o lo whapeona ma whaiona na lausia na osia fo isesi tūlanga e ma whai ei fo i ona vea ele ngata i nei le local elections but i le tausanga i luma mana o mia fo ini tātou sui te tono le palemia i le alai amata le mua tua i le sailinga Whaftai lava sala. La tātou se ea tula i le simta au pule tawa peana fia maweso tau fina ngalo. Mata o ani lau tau whase o manu tali lwanga mo molfesili. Pe mawhai ona e talatala noa tūlanga le ni au lape. Pe a le pālota o tātou tangata i le whainga pālota wha i tū malo. Ona se ea tula ia le ia sawa tulangi il tangaloa. Pe mwhai ona e wha matala ni wha manuianga i maua e tātou tangata pe a tātou pālota i ai meise lava le whainga pālota le wha i tū malo. Malo whaftai lava i le wholesanga mani mana ia. Excuse me. Le tātou whaasoa le ni tai au o le whaafisiri vaenga mua po ani lapi. Le consequences be a whai e le pālota tātou tangata. Pei ona sau noa i a sala e te le lava le a whaina. E tāua i a te au se tasi foi o tangata e tāua i a te au e winga i le mentoring bo leadership whai maila na tala. Pe a whai e le aise Pasifika i lunga o le laulau e le ai fo i la se leo a le Pasifika. Pe a whai e le ai se tātou sui i lunga o le laulau po le pūlenga, po le whaalanga maia, le sairinga o le tō whāma le whautanga, o le o fōfuanga whatatau, o so se whaapolo kalame ina, so se mea le pitonu le ai tere nei au kilani, lona winga e le ai fo i se tātou leo. E ngalo tātou.
Whai a lea maisi atunu. Ai tinga ina pe whaingatā lava le tātou ta mawhai a tina e o tātou Polokalame e Kalesia, Polokalame whaale community, ia mawaenga umai whaale lea tiri ai foi, le soifuanga male au mau le tātou atunu i le nei a aitele. Ia peo se tari popo le na pe a whai tātou te le pālota. Ai amu ia foi tātou, pe a tātou vai le si tu, I runga o le councillors te minei o lo Yesu I Samoa e to tonu. Pe a tātou vai local boards o I tātou sui a mesi ai nei au ki lani saute. Wa a mata fo I ona I tātou sui I sisifo sasai. Ia ai mo o mia pēr le tātou o pongi o le wha moi moi. Ma langolango ina le ngata I le whai o le pālota. Ia a o ni sui foi e tā mo e whai mau tātou sui. Malanganga whala. Taiseo manu. Tau tulangi le tanga loa, lea sofina ngā loa ni whaamanuianga. Te loloa I tū mālo o maseo manu, le tele na ai whaamanuianga pe a pālota. Ai tu atu mua I lawa fionga te whaapea ona e whailo le tūlanga. Whawhataile au ana e, o le tele I o whaamanuianga. Whaamanuianga mua o le o vaita ele, te tulo. Awa o lau pāloka, a saulau palo talo no wingo na wai aile lo leo e a foi e lua vaenga e te e avea e o le tāua I o lo leo pe ona saunoa ia se humanus o le tāua I o lau e kisi awa a whape maile e whaile le pūlenga au kilani ai whape mai councillors ma to ulwas furu lea ma le a foi ma le pulenu o le a privatize o le ave ese ia tātou vaita ele po swimming pools ia e ave lalo e pūlea e se company tu maoti o lona winga o le afianga o le approach lea male mado le la ave iai le tau tupu mai ia manuveua ma o tara i le lua tau sanga o lona winga o le afianga o le afoi o le navaenga o lona winga o le atau mata o le atau matale le a foi ile e swimming pool so nae ele o totongia ai e swimming pool lai totongi ai sita mai tu pe lava o lo totongi ma o lo tatala lava mai le afa o le lima nga e le valu po le iva i le po ai me I lo tātou I lalo la umia tu maoti a tātou vaita ele ma swimming pools lalo se company tu maoti we never know company mai isi atu no o lona winga o le afa atu la funua ma la ititi le taimi e pūlea I tātou lava ia a seka I kokongu lava o le nei o aukilani mana tua rate payers o a foi o le tupea o ele na e sau lea e wha tupe o mātuai ele a foi ele Auckland Council mea o malava nei o lona winga e te tau a wha pēla ngā le kokongi a o lau rate ai le iso leo e tele pālota o lona winga o lai ave fua lau tupe ile a foi ai a vatu lau tupe le toi foi mai I a te oi a le foi mai lunga community kusa o le saulunga o le le tamau a inga ma o le wa iai wa excess o mai e tātou au a inga o le sa o le membo mua le na lona lua o le whaamanuianga, pe a e pālota, e le whaapea tu whātua le Auckland Council se tupe I a te oi. Ai, rona winga, o le a wha maualunga I le tupe maua le nāpi tonu. Pe I la whaataita inga o manu rewa I le taimile nei, I le afo, I le budget le na sau nei, te lele vai ngā tupe whaau popo. Ai foi, a manu rewa lava la tau, whaataita inga, whase fulu almost 40%. O tangata na nofo I tono o manurewa, o tangata Pasifika, o le afa o le nā whase fulu pasene o tangata Samoa, o tale tonu o Aukilani e to a tele I tangata Samoa. O lo winga a whapea lai pālota malava ia le whase fulu pasene nga e makamaiki kongo e le pāloka, le la akauka e makamaiki le pāloka, se fulu walu tau sanga nga ilunga. A whapea na pālota le nā vaenga le pitonu o manurewa. O lo na winga le whaitaua o whai o manurewa, ilo na leo I tono upu whai,
o le a ele ngata i lea, o le whaupoponga o lunga o alanga o male sau, o le a maualunga. As o le to o a maila e kalesia ma whaala potopotonga tu community groups e mana o mia le fesosoani ma le local board e fai ai polo kalame o lo fai mati na ela e fai i tono community o le ama fai na mawatu le na fesosoani lona tolu o mo meo facility si e fa o ngai tātou le lalo le pūlenga le Auckland Council pay o rec centers, community houses, o recreation centers, o le vaenga umalai pūlea o mai le Auckland Council. A whapea la ele pāloka, o lona winga, ele la le aila, ele koe wha ele o le a pūlea la le Auckland Council. Il vaenga ia nga ipitunu uia te le turn out o le pāloka. Longa winga la, ele aila ele mana o mia manurewa le rec center lea, ele mana o mia o tawa le vaenga lea, ele mana o mia e mangele le vaenga lea po Henderson, ai mana tua pitunu nei. O lo o mawalunga il whaitau au whai o tangata Pasifika. So ole o tātou e kalesia, ia e mana o mia paka. E tele tātou event e whai mo ele ngate lia, o mo mea o event a inga o aso whanau, o maliu, o whaipoiponga, ia e mana o mia e tātou whaamanuianga o halls nei mafu, e mo ia e tau ngata, ai eile e ale tama i le esenga ma private. So ole afu, ole vaenga, ale lesi vaenga, whaamanuianga mo mea ole aveino le lapisi. Ale paloka nonga winga o pule alva enga lai lunga le council lai lunga le o le governing body le e faile fai unga le aila se ia o le kai koluma singa ma o la pisi lo na winga o le a fa tele o le a tele fo ile na fa fita o li tonu o tatou pitonu e me so tonu o tatou fale ia pe se fa poponga tu le na le awanai fa ftai lava sa tulangi il tele o tatou tangata e rapea fia moa ni fale e te alu le Auckland Council po filme o te alu ia pe a fe ia se o le whafonga mai fa pel tala ta walu e paro ta pe fa pe se me moa mai so fale se me moa mai se so soani mo le mato ai ngai to se furu le no fol fale tas mata e tawana o so ta ile Auckland Council po la fo se me so soani le Auckland Council local board tu langa fa pe le fa fitauli Whaftai lava leo anai, mana tō mai o io a ia functions. Ma ti ute ma matawhai oi, ale malo, le whai ngā malo, ma lalo i ia fui, i le Auckland Council ma local boards. E ei ti ute le whea ia ai. Lo winga o lea tala, e peila o le mea kau housing. Mea tau wa onga, o mea tau soifua malo loina, homelessness, o vaenga umana, o vaenga le nai, o matawhaioi nā matiute na, e patino lava il whai ngā malo. O i la tau e kili vaina ia foi, ia vaenga le nā, i lalo le o le Auckland Council, o la tau e vaia pe ona ufai atu, mo meo paka ia wha o ngai tātou. O mo mea o la pisi se tu lo o tai fau pe se le a foi o le fainga o kula fongo inga ia kau fai ki ai ia tai fau ia ka mo e solo lumo ka ko centers ma foi ma fa fe fe yo no tatou tangata ma tu ma le fa na laiti so a fa pela o se house man tu e ke alu sa o e lalo le va ile to fai pule ale o le nā, o lo i aile vaenga pei masani tātou le ingoa le kai ngaola. E le pūlea le Auckland Council le kai ngaola, o le afoi, o le social housing le nā le malo, o lo no winga, e ke alu saoa o i le matanga aluenga le nā le malo, o lo o pūlea ina fale ma le vaenga le nā, so o le afoi, o le ese senga le nā, mea kaua awa onga ke mga o mea, pia o le ai whaia onga le mako wa onga. Ia wha mole te le alu le Auckland Council e ke alu sa o le afoi whailo submission ave le tau board le board ale a onga le nae pūlea o na e whaatangisia le matanga luenga o a onga o matanga luenga umana le malo e lalo le pūlenga le malo
Ai o local boards, lona winga, o le me a whapeo ni mea whaaloto I whale, ia wa ai le talitali noa I lau a foi. I le taupu lenga whaaloto I whale, o le leia, toi au le leisi wa enga le nae, sau whawhai le sau whainga le na. Ia, o au wala ma whai ona whai ai. E pai na whailau mea ka o le deputation, te le lopo lalfa Samoa le nā upu. E te alu ave le tau polale mana onga I le tau, a whapeo le tau au laka pi, po le kou au kirikiki, po le kou community group palo mātua manai tau I ina, ia whaile tau proposal ma le tau, ia na ave la ia le tau a foi, le local board, e whaatang si ai se fesosoane, e sau e whai ele tau polo kalame le, e te le local board la, e whai ele whai unga, ai a whapewa e te local board, ia e kele au le Auckland Council, you know what tātou e whai ale me fo I ai tal noa I lau local board o nā fo ua I ai sui o tātou sui Pasifika. Pe ona sau noa sa la o loo I ai ele o lava. Okay. Pe e po o loo I ai fo I ai mana o mia we need the right people. It's one thing we sit at the table. Second thing, we need the right people. Ina ia whaapea ona ma whai ona tilo ma fesili pea. Ele o pengi fiki a mātou tangata Pasifika I another tau ia ma le whaasoa ina o a whaamanuianga mālanga oa. Ai se e lei pe ato tilo le spiko. Whai ngō fia la le ngā luenga lo vaenga le local board. Pe a whaape mauti noa e ko a kele tangata I o tātou pitunu. Tangata Pasifika liana pāloka. Ai whai ngā tāia si vaenga lai sa whawhai local boards. Pe a tau mawhai e kau mawhai e a foi e fai le talai o vai se kupe e kaunga mai nga kukusa le a foi e fa so ina o tamau ainga pe a fa pe mai ia nga ko as fur pasene tangata yo Pasifika ia na palo tamai e pe ona ia fianga le na ma tali e toile fesili le au ana tai la sa tu langil tang lo se manu sala e se me fi fa popo. Yeah, le se mea paole pe ia ole whaamawhaina lava ole ele ngata ina awai ai ia mana mia lava ia tangata pe ona saunua ia sautulanga tangalua o tangata I te taona I ele anga waa ma le anganga I mawhai ona auna I awala whapene me se le ia awai e ma le to tele o tātou I ni sui e mana o mia. Ia I le pu fo I se ala, wai le whapeo le au mai loa temi nei o tāpenanga, o se tāpenanga mo le tō whama mao, o se tāpenanga I le whapea na o le tausanga nei, o le local election po le pālota le nei vai taimi, o se mea whai so, o se po kalame whaaleo ina pēa ma whaamalusi ai foi, ma fisoswani ai foi. Ia maua I pēa ni sui fōu, ia whaapopo fo I ni sui o lo whaapeona, tāua ina lo whaapeona, whai masui o tātou. Ma le awa mana whaaloa whaafitai. Tāuna toi whaapopo tūlanga len tā ua sao tūlangil tangaloa. Le tūlanga fo ilea I matawhaioi, whaafitai, mahalo lava whaafitai il whaamaioi ina o matawhaioi ia. Ai e iai lava le mea mwhaiona fisosoani e lau sui o local board po le councillor foi. I tūlanga lea a lātou whaalongoa pēa le tangi ato tātou atunu ma le tui tūlanga tau whale. E whaonga fu e lātou le lātou leo, lātou te tūlei atu woi. I tūlanga ia whaavao o puleanga. So, te tau lava e tātou tangata, e le te tau, e le ngata I lau pālota le la sau nei. Ai e tui ma e sa vali. E te tau le vaenga le nofo I sau whainga. Mea lo e mana mia. E sel tau o le whainga pālota, pa e o tātou sui e tutu, a wau nei sui, lātou te lo tātou mana onga. Ai e mana mia e tātou sui nei, lo tau leo, tau teo mai e teimi e whai annual plans, po fuanga mamau. Pitonu taitasi, e whai tau sanga uma pe taitolu lava tau sanga ma whai. Mai fo lalvaenga leo mai pālota. Ia, e o la whaapea fo na whai o lātou annual plans. Ia, e te talo fo o tātou atinu whaamolmole. O le taimi lea, tau teo mai e whaaleo mea tau te fia manao mia, o na whaalelei I o tau pitonu. Ia, po lo tau whale, pe on tā ua tūlanga le la pisi, whaalelei ngau whale, le rata I leo paka, lo whaongari au kirikiti.
o tātou fia tele ta alo ta longa le kirikiti ia atou fia mana o faile le ni paka war kirikiti mfatele ia tu ia tau local boards wala tau ia mfaiona ia le fatal noanga le ina ia fa matu mai ni paka ma faia le ia awani ta longa fo ia fia le tatu atunu o le lakapi ia le ngata le kirikiti fa tele lava mo fa mai ina tulanga le se manu se pu lava o tai to fai tu le fa local board e le ko Pacific People's Plan o le no fia mau mai se lua famtalanga pem fai ne fa ailon nai me o manui ai tai le fa tanga Pacifica ona o lo te lo le o ele nai na voltulanga o lo to fana se mai fo le local board ale fa le vai time le na es to fa Pacific People's Plan e fai na e tala no le tulanga ma se te lengos fa manuanga o tato tangata o lo ye le fa after never o te excuse me tato no fale ya sa tu ya ma ale ma tango fiere fa so de so ya sa tu lang tanga do ai mesi sala ya ai pe na fa fasiri ni so fa manianga ia vi ia ravele tua awa le mato pito no o fau o le Fiafia Avondale, Cowston, New Lynn, New Windsor, Blackhouse Bay, Green Bay, ma Rosebank, e fitu ia no tonu le fau, au kinani o ngā tonu ngā i Sisifo, ia o mato i le duafe suru iwa, pia sao ia le toito manato whaftai i lau sunga le awanai, ma le sunga i asala, o le sa whaatino ina i le whaangalue ina o le Fau Pacific Plan, le sa mawhai o na a matamai mato paia inga le duafe tolu i le duafe ono, ia ai whaamai a e le duafe ono and duafe iwa, ia sa i fo i ia se o tu fine o se manute e wā i le nā teimi i le nā paia inga. Ia le watu la i mai e loa le Fau Pacifica Trust. O le ale winga o neime uma i le whaafonganga le atunu o tau maota malawa. Ia wama i le teimi sa o iei i le paia inga luafe tolu luafe ono. Sa o mai tau lava i le ei a se leni e patino mo Pacifica. O le tele o kalapu, societe, whaalapu potonga, company, e tele au isi atunu, se i tu laua, o lewa na maasani, i le fia se la wafe se i tu laula, tele le oa, pe ona saunua, sautulangi tanganoa. Te leo mawhamanianga, ai tātou te le apalai. Ia ua whaiala ma isi a vaenga ma lato societe ma lato whaalaputupotonga o le apalai ma whaaputuputu a atiri ma maanaia ma atotoa ma utu ma lato facilities o ma vaenga uma. Ai vai atua ma le whaanoa noa. Ele o iea se ai mo tangata Pacifica. Peo le ala le nana na utama whai e i nei officers i le nawai teimi wha mole a se whai a se tau nganuenga sa iri le au whai o tangata Pacifica tonu o le mato pito no. Po a fo ini mana onga, po a fo i tūlanga taona whaale lei a tiri. Ia o le nei vaenga uma sa whaftai lawe lau fionga lewa nai masala whaatino lawa i le tau nga waa wha sue ma le toa nga waa wā ia business case le sa talia i loa ma vele fau ma le urua e pito no o iese fufuanga mo tangata Pacifica. Ia le sa amata i loa ma fausia ina ma le stala ina i le Fau Pacifica Trust te minei ia wa te le lava ia le mato fisosoani i mato lava pito no. E le taua le se reni ne i o maini apalai loan, e le o se whale loan, ia le mato trust, ai, pe ona e sue pe a whai e so api o fōringa po le benga ta whailangi. Lo i ene mato o benga ta whailangi, Fau Pacifica Trust, e te mori mauina e le telo ngā duenga le mato festival, o ato nele sfuru tausanga whaatupeina o le Fau Pacifica Festival, e fia afe matangata, fia se lau tangata e au ai lea tausanga ma lea tausanga. O ai ua whaatupeina,
o whaatupe lava e mātou ona ua iei ale mātou funding agreement ma le local board. O sausao ale ala manuia, o mātou la e re o na mātou tātou tātou Samoa o iei sui tu valu sui tonga o a ori Samoa whaatasi ma le sunga le whawhenga i a Reverend Amosa. Ia ma nisi foi o tamani i na niwe ia o mātou o mai ia ua mai e le whaatuatuanga ni mātou pitunu e whai le whaasoa. A o telea na tufa o le mea foi nisi o tātou atunu e mata muli e apalai. Ai sea, o decline so. A decline so foi e re fia apalai sis. A o mātou whaafengo fia ina lea tulanga. Paua le mea ia mai se tusi whaaftai mana iata na whaatino le tau whaamoe po le ale mea na whaonga e le sereni. Vi ia e le tua au se whataita inga le leilea. So o se pito nu e tele e tangata Pasifika. Ta tau lava na i se lato fo whanga po se Pacific Plan. E whaatino ai ina ia manuia tato. Mau ai equity a ne vainga rea whaatutusa le lei umai tato. Awa lo o tau ati na e pia tātou malengang whaeroano. Paftai lava seu manu. E sel tā wal tūlanga lea, pia whapea e tui i o tātou tangata. Ia ai o tu foi, o lo tu mai o tātou walum whanau i a foi tā whaioi ese. E whaingo fiai. Wai lem whaio nei loa le intial mana o ngal Samoa. That's right. So e te tau lamo nei o tātou tangata. Ia ai pit whaas. Ai pito sili na tawa le awai o tātou tangata isi whainga pe o consultation me engagement awai le whape no foloa loko board whain me mana awai la tau te whaanongolongo po le ale me o lo mana awai o tātou tangata so e sel tawa le tātou talanoanga le nei tai au ele ngata le palota e o e whai masui tau wā le palota ai mei tu atu le palota ia nofo mātala ma whapeo na o e taltalano i e o whai mo lātou sui ini mana onga ia o lātou whai whaala putupatonga. E leo ni sui ngā tupe po ni mea watu e whai whaale lenga o se kalesia. Ona o lwa ai ina ia manuia lau tele tangata uma. Po le ase me whai le tau whaala putupatonga. Ina ia manuia ai ia tangata anu o le tau whaala putupatonga. Ai au fo ona tatala lewa noa mo isi tono le tau nu. O le tau loto i whale. Ina ia whapeo na ai fo i lea wha manuianga. O se mea na esen pito sili o na taua. Ai whaftai o le mawat. Wa ele fisosoani mo whaala putupatonga Samoa ia lātou le tau Whau Pacific Trust. Ina ia whaafai fie le mta upu e mesel talo sanga leo grants. Wai tofu a local board ma tupe ua whaamatuina mo grants. Po ni tupe ia watu awa ni Paul Kalame awale le lei malmanuia lau tele o tangata anu. Ai tele ni whaingatai o tātou tangata. Ona o le tusi apalai ma tūlanga whaapea. Ai whaafatai lava mo le tatala ino le tūlanga. Ia wa tana o mel tātou talanoanga le si ui. Ia e lea wa la ulol tele o lo whaafonga mai wa amata na wavala ata. Ile ese ngā o sa whainga. Ia ai mai se foi. Le whai ngā pālota o lo whaapeo na lo maneg. Ai o la whai ul tātou mta o pul tūlanga le mwhai on tau whaamtatala mai. O lea la wa o sa auni te pālota. Whaafea na uloa e tau na o pālota. E ni ai ngai tau na whaamaliena. Ai le ngata ilea o a whea lai whai el pālota ilea ai whaafea foi on whaatino. Mua sala pe whai on e talano tūlanga lea. Wani criteria po ni ai inga. Mo stangata e tau na pālota whai ngā pālota ilea whaaloto i whale. Ia ona so o maila i e tūlanga la lolo o tofu tātou mo le whaspepa. E ni mea tō te whia whaaso ai le tūlanga le ngata ile. Ai la amata mea mai pēlau a whionga sala. Ini criterias e te tau ona ia te o e mwhai e pālota. Ia, whaftai tele lava mo le whapasili. Ia, o le mea mua lava e mana miona sfuruvalo o tausanga na ilunga e siri atu. Ia, o se tangata fo i citizen i New Zealand. Ia, po se le whaatawa ina fo e ole enroll ma le listala ina o le suafa i le local election po le pālota. Ia o nei me ia e mana miona mea tā ua lava ia e mana miona whai. Ia o lo whapea fuina ia i nunga te pinga whai langi o mo le vote.nz. Ia manisi o
o awala. E mawhai ona sa ili ati rei fo inisi, whamatalanga manisi o tu e mana miona ona mana miona I loa pe silafia. A wale tapina ina fo I maso o lo whapeona whaatapula e fo I le apalai. Whamatai. Sao tulangi, si me te fia whapopoi, o a whea tonu le aso le pālota. O le pālota e a mata mai I le aso iwa o se tema. Ta tala e whai e lau pālota e tāpunia I le tūla e se fulu lua I le aso se fulu o ke topa. Lono winga nganga kao se fulu lua I le aso se fulu o ke topa ka pungi loa lono winga a whaapele a via lau pāloka ia lono winga wale wa foi wa misilo leo ai ngā o singa mai mea le awanai o le pālota a le local board ma Auckland Council e lafo I le meli. That's right. E maua atu la lau pepa lau tautusi e ile tama loa lanu moli. Ia wha mole. E te tauna e mingoi o le mea lea tātou whainga. Ia ka akia kulunga le pusa aisa se o le vai aso lea. Ia na e umangi le vai aso na amai lo le vawalu e lunga ka koukalo se I tulo. Pepa pāloka le ngei. As koe inga lea lanu le orange lea nā luatu. Ia ngā uma lea le whaia I al pālota. Ai o le whautuanga a whaapea ngalo o manisi mea o le porkalame. Le nei tae au. Ai pau ale mea ai a mau atu loa lau te utusi lanu moli o le pālota o na whai loa lea o lau pālota. Ia na e a ngai loa lea e aveile. E leise tupe la fo ai. Ia na isa vali loa lea pete oso I lau ta avale. I lea foi. Pete vala au le next door na e tele pensini o lan ta avale. Sa ua kao e ave ta pālota I oile la fo il pusa meli. I le post office. Ale o le nā. E so o se fale tusi lava. Libraries. O lo e iai I nā le pusa pālota. Tu o iai tutono I nā. Ale o lea. Va ai pack and save. E whaalawi loa mai lunga. E iai pack and save ma countdowns. E leo pack and save uma. Po o countdown uma I ke ua meri access. Nga e whai mai fo e o ke aru pack and save. E iai lava pack and save whaai loa. E tuu iai nā lau pepa pālo te tono le pusa. Iona e sa vali mai lea ma whaisau te talo I lea tua. Ia tū mai le tangata lea na e mana o ai lava. I te tono o lea foi. Mana tua foi tātou. O sui e ke pāloka I atu tū mai. E a foi, e pule oe. O lou leo e tā ua I le sui lea. I le langa, make them accountable. And make them work. I le o le e totongi le vaenga lea, e totongi councillors. Le sau whawhai mai lunga. E totongi fo I local boards and members. Ina ia mai o tupe ai lo o totongi ai, ratepayers money. O le tupe o ema le tupe a le totongi ai so therefore e te tau lau na tātou ngā lulue ai te talo atu Samoa e te tau na tātou ngā lulue whaatasi it's always a question, what is it for me? Pe a whai me I le asem ele o manguia al mako a inga ngā mea pa tilo le lumana I manuia o tātou tangata ma o tātou community le nei atu no whai lau pālota pe msau no sa las fulu valu tau sanga tolu ia vaenga e maulalo ia Maoli Pacifica Youth tupulanga a whapete te fulu valu nei ma sina nei pa tauna ele stala whaafena le stala I lunga le online alo le na a whapele se wifi le fale pele I tongia fo il pilo le wifi alo le library ile a foi e fesoso ani le vaenga nai ai ia tamaita I Samoa o libraries mai lato e fesoso ani atu alo le na fo ia mele mai ya salama ma le au anai ma seu manu pe fa fen fai lau palota ia malu fa alo lava seu manu e ta wo foi tu langa e se senga fai nga palota malo tele le fa tinonga yes te fa mai yo atili lava tu langa le Le tau maua mai le saunoanga sa o tulangi tanga doa le ese senga o le pālota nei e lafo I le meri pe I mea ta o le special votes e mawhaina ave I pusa whapitoa I tutono o whaletus ma dewa I fo inisi o supermarkets po o whale o lo tele wa ofo mai fo I lato whale o loa e mawhaina
la foi palota e tonu I pusa whapitoa. Ai e tāua lava le vaenga nea ona pe ona saunoa saua tūlangi o Tangandoa. O tātou lava e tele na complain. A o tātou foi, tātou tele e whaatino ina le palota. E o le vaenga tāua lea, e tatau ana I ilo sao, ma e tohi maa. Ia awase manuia o tātou, le tātou a aitere po pitonu mai tu malo. O le ua sau noa ia salama sau tulangi Tangaloa winga I le whaatino ina le pārota. E whaonga le meri mai lafo e le peo le pārota tele e ia whale tele lava so o se tafa o le atunu e te suatua I matala au atu. A o le vedesi vaenga o te fia whaataua ina whamone mwane rava le atunu upene. Pea whai o loo ia te oe se musumusunga le nganga pa ia e te tau ona e tū lai. Whai masui. O loo i ere awa noa e whai nominations. Lona winga whai loa lo fia tū lai. Ma vea ma se sui ta moe a le tātou pālota le la a matanei. E tapunia la le o tatala le nomination. E tapunia la le aso wharei le mua o Aukuso. E tauna whiri ei le tusina e whaatonu ai mai e nisi tangata e langolango e to'olua. E langolango ina ia lau nomination. Ma au te whapitua se tala mo nai tala wau, tupulanga tala wau. Whamaire upule apostolo, aua e te manatu whaatau waa I lau tala wau. Lo o mo mia nisi o tātou sui tala wau. E toa le loto. E tūtū lai I tātou pito no. Awa o oto o le tai au. Male nei po le so. Awa le tātou atunu. O te lea I tangata matutua se I tu lau lava I know e. Lai te re fo I le experience ma. Ai e mo o le temi nei I le sawa lo I le lalulangi. Ma le mea le tau le AI po le FBI e. O mo mia tangata talavou langa e o ese foi. Langona o ese foi le tūlanga lea au ngā tupulanga. Pea tu whaatasi la ma e o levana o te le tō whāma le experience. Ona so o ai lea le tō whāma ma le swala upule. A tō tino le tama peo ia upule atanu. Ona ua a tō toa vaianga uma le tātou community. Aua e te manatu whaatau waa. Nisi o tō wa mai a tō whailonga investe. Ia o le mea le tō te o ai whai mau tātou sui. So o se pito o Aukilani. Ia tutu lai mai Samoa I ma o. Ia o tātou lavo le atunu e tai mua. E follow ma mai a, muri ma mai a I se atunu. Ai tai mua lava Samoa. Ai se a ono o tātou tua a. Le ananafi. Tasi iwa ono lua. Sa vea I le tātou atunu maulu wa I e Pasifika. Tūto tasi I le lalo langi ato. O le tala whaasolo pito le na. Ia ma o se tala ulatu po se fe auta wele na mo tupulanga tala vau. Po o sesi lava e fia tu lai le palota. Ia o tō mamana alo I o tō favor. Aftai lava se umanu. Ia Samoa na toi na wa whaafonga fo I se whaasoa au wano ma whanau. Ia ele ngata o nem ta upupol taltalunanga ele ngata ina ia whaamanino ia whaapea foi o nei se awa noa e te talo tuai le malo le tātou atunu mai lava le talavou ia o te tū e whai masui o pālota ia ele ngata ilea whaamolmole le tātou atunu o Samoa fo o whaafonga mai le nei tūla ia o e whaila utou pālota o pitonu nei e pito sili no te le tangata Pasifika ma ngile ma o tahu o Taram Papatoe, Manurewa, Maunga Kie, Tamaki, Henderson, Massey, Mafau. O pitanu e pitosilia na lai tia lātou pālota, o lova ai pia le mawalalo I o Taram Papatoe. Ia ona iaila ia o Maangile, ia ma Manurewa. Ia te talo atu pitanu nei, o lo tele ia tātou tangata, wha mole. E o wifo e vaaile tau le stala,
maua le library le pepa o le stala pe fai fo ilunga upenga te whailangi whaatinoa ia tūlanga uma. E tā ua lava lau leo aua tau te no wha pe tau whaafonga ia o le leo mō nei po se fua e tato nei ia e fua mai a tai au aua ni o tātou no wha ai ma tātou ia ili tūlanga fo ile fiu ngō fie. Ona pe whaafonga fo ile whaamtalatalaina o le whau People's Plan. E umi an tau sanga na whawhau mai whaatala noanga. Ia whato a mata o na fua mai, a mata mai lua fesfulu tolu. Ia whato a fua mai, ia ili whai unga lua fesfulu iwa. Ia ai whaaftai a monei alo, whaapeon whaatupu manatu. Ia o tele o whaamtalanga, i aso whaapitoa ma whaalau iloa le election, po le whainga pālota lo mawale le vote.nz. Ai o ta e tele laman whaalau iloa, o lo whapeona fufuina le Auckland Council mo le ngata Pasifika atua ai meise ia isi pe o Intia o saina isi tangata anu o Aukilani e le whaapito na al Pasifika al ne tūlanga taulongolongo e se lava anga mawhainga ia o whapeona tau mwhai e whaalau tele le ilogo o tātou tangata ia o tae au le asfaleile lo whapeona whai ei se whonotanga lo iei wholvaenga le election whapeona iei le Mangere East Community Centre le tuata le ono le Fiafia tae au ia la whapeona i nā suiva le elections i whaamtalatala le tūlanga a o le aso tōnai le aso luas fulu ono o iulai le whapeona whai fo se whonotanga lea mo le mamalu o tātou atunu i Manurewa i le afa le iwa le tae au i le Life Church i le 24 lufulu whae lufulu ono Mates Road ia o lo whapena on whais whaatala noanga mō tangata anu o tātou tau mwhainga nei whaatala noanga i atunu ese ia whaali liu lava i le ngangana ina i whapeona whaingo fie le malmalama atili o tātou tangata tu atu le vote NZ o lo iele tele o whaamtalanga ai le ngata ilea so se mea o lo iele le ofisa le Auckland Council pe o nei le tui saute o lo iei manukau le ofisa whapeona su iai mō nisi whaamtalanga i tele a le whapeona whaeilo uma i nei le Radio Samoa nisi whaalau i loa ia mō tātou tangata in teimi o iluma ai o le nei tūla o na walatalta o ovaltatou teimi le atu sin nei minute mulmuli i tātou sui taito tasia ni upu to muli foi pon tima inga ia mo le whaasaunga Samoa le ni tai au ia whaaftai rawa le awa nai tautaina tātou whaatal noanga man whaamoemoe lea nea tai au tali tonu ua tau laud whaamoemoe vi ia lea tua awa lawa i ati i tātoa e tu mauna vi inga i ati i nei maas o mai o i le whaavau whaaftai foi pulenga Radio Samoa #1 radio i le lalulangi atoa Pastor Louis Maane me se fitalenga sale aula se mau ia en tātou whaatasi foi mani whionga i a pista ma tia lo tui le foi ia ma le au whenganoinga atoa ia e fia momoni atoa lo whaanga sia u whekwhi au pele ia Reverend Taumawhai Committee le sunga le sea ia lela asi i tia i le nuu a tia i ngatai vai a vea i masea i ngatai vai i savai ia lela a tausia le sunga i a tia mātou whekwhi au ia le sunga le sea ia ai alofangia fo i le tua ia le kālesia me tis Samoa fisu ia inga fo i la out whatoanga ia maulunga pervi inga le tua alofaanga nei o mātua se o manu tapu en se woti palaua nei a inga mai sale longa ma sale aula ia ai me se le pitosiri ia o na la le lei ai nau fa mai ia sautulangi o Manrera ia ai lela o whai atu o le whau i Aukilani se sifo Aukilani o ngā tonu ai me se Avondale pele i le loto ia soifua ni su whaaftai lava mo le nei avanua vi ele toa whaaftai tele lava le au anai mo le lau tō whai le tū le foe le nei le tātou porkalame Samoa whaafonga mai ia wana oni au na whaatau whaa paole mea ia e tata longo atu pea ma se whau i lau whina ngalo i lau pālota i te ua ngalo mau atu loa le pepa whai loa i le afoi ia ma whaasolo ai loa o ata ma whanau alo ale atu nuu o lo tutu mai so o se pito nuu o lo ia ave e lau langolango ave e lau langolango langa o tau ma whanau ia o le avea mau leo i tutonu o afoi
o whaalanga mai a whaaloto I whale ia lea e wala awa tuai ia I tātou u malawa tātou woea e upongi e wai pe ona whitalai fo I seu manu ia o tātou ai whaama I te mea Samoa lana fo I o Samoa tangata e whai mea mawhai o Samoa fo ele leo la tau loto ai pe wa kauka ape ngai loko Samoa ile tele o leo wa tātou whaalongo I ai ia ai tatalo atu la whaftai fo I tinama ta mama tua masunga I whawhia ngainga I loto nofo tatalo ma le tapu wai I so se alo ma se tama whanau wa Samoa I so o se tafa po le alava se tau mawhainga ma se sa ilinga o lo iai e mauti noa lava o lau tatalo ma lau tapua inga lea leina manuia e le tau la ona whaangalo I la mātou tupulanga ta mama tina mātutua alana o tau lo iai wha manuianga o tau fo I lo iai le poto male to mai e whaasoa mai ia ke langa lai whaile langa lo mātua ia foi I oi manuwewa I o la foi se sifa mai lungo le ia alofa te le atu mo o tau ia ai mai se foi o le po ai lava o mawhatia le nei so ia a tonu ngai I se au ngā o le polo kalame e a foi e mau atu loa lau pepa lanu moli e tula I lo ma whailau pālota ia whaftai tele lava mo le whaasausanga le nei aso manu ia tele lava ia whai valo filima o whaapea o na pāti ai lo tātou atu no iso se ngā luenga whaftai tele le relate o Samoa mo le nei a wanoa Ia vi ia le atua, whaftaine ne awa no whaoro o tātou whaasoa I fōi, ni atunu pele Samoa, whaafonga mai. Ia beona saunoa ia se o manu ma sautulangi o Tangaloa. Ia o le whaasoa lava ma le tata longo fōi, po le whaamalusia fōi o tātou atunu nei taimi o le pālota. Ia ai whaaftai atuai lewa anai I le avanoa ia mai se fo ile sunga fa fenga ngat fa tua ia ponis fa sio ma le opulenga I le radio Samoa ia ai mai se fo o le nei fo vai taimi o le malulu ai fa fa le velo le anga pa ia o fa ona tato poto ai fa ia nei fa soa ia ma tato va ai toi fo I le local elections ma le supporting a fo pole lango I tamawhana o lo whapeona tūlai mai. Ia au se pokalame o le whapeona amatalia o le pacifica.org.nz a whapea inisi o lo whapeona o se langona o whapeona mana o mia se whaatasia mai I se pokalame soswani e fo I me tau pālota po le tāpenanga fo I awhai fo I wa uti le taimi o nei local elections I o lo maua lava le awa noa e le stala mai ai I le matopo kalame e le se totongi mo le au nanga lava lea mo tato tangata peo na tato ta o le nei aso le nei pokalame whaatawa ina ai mai sei fo le tāpenanga mo le pālota tele o lo whaapena loma ia o lea nganga whaatai ia vi ia le tua mo le nei awa noa whaatai atu I fo I le mamalu fo le tatu atunu ia manuia lava ia la sanga fo le aso ia ai whaafo I lava vi inga ma le mua le atua so I fua whaatai te le lava ia le nā Samoa nā tau whaafonga fo se tautua au walum whanau ai se leo nei au ona wa le tau tamali I la o tau whaafonga talo lava I lo tau titi whaitama ia la fo inu ule ai ngā a talo I whaapea ona I se ai o le nei whaatal noanga ia muli atua le whaaftai tele pe on ta ua nisi o sui ia le sauwha inga ta mamatina matua ai mai se lava ia tai o e kālesia so se whata whaitau langa I fia o lo no manu mo si o tātou atunu ia maua pea e o tātou ainga taitasi le au ina o le masina lo tau soifua ngalue ia ai mai sei foi lo tātou no foi le nei atunu o New Zealand ia maukilani ia pausina leo toi whapopo ia manu ia tele ma sa auni nei loa whaatino o lau pālota whaaftai
ia e whātutu atu tō o manatu. Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Se kia Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo.
Leo te luas football family ta jalo le jula se football e lua. Papa tato wa tunu iniso tato pokal me fanga solo pe na ile nei tai ao. Matango fia foi fa tato no inga ile nei tai ao. Tamadi o tanto wa tunu. Lau palota tau tua na lau palota. E se le mani wa le uta pena alu tama fana o tato wa tunu ia foi va hanga tunu ni tunu lo tanto yai. Au tai wa mita yo loto sa inga malo tama fana o le tunu. Ese le mita le loto. Pe tatu whalangolongo. I sa iri ngā māloa tama whanau o le tatu atunu. O whea tatu te angai. Tōru tatu pūlo. I le latu fo i tama whainga. E sa ili māloa. E sa ili, ia sa ili māloa. Ia wala vale manuia o tatu tangata male. Au mainga o au wala ese. Mai le mālo. E manuia ili lau telo tatu. Le ala we whaafonga pokalamita ua nei vai ngā tai au, pe o le wha I loa te nisi nao tamali o le tātu atunu, tā ua lau palota. Tā ua tele lau palota. Wafta ia tu I le, a whionga ia sautulangi o le tangaloa pe nina I fupo sa rau. Ea, pe fo le, tō whaapo le taringa ia se umanu Simon Tawhai, a whionga Salah Marie Young, pe fo I le a whionga ia le awanai, Sabrina Fale. O le lātou vase whale nā le nei tai au. Tui nā tu ai I le nei pokalame taua mō tātou. Te whawalotu pokalame I le nei fui tai au. Tō telo le tātou atuno le mafuto mai lungo penga tawhailangi. Ma alo whaftel mafuto mai. I le tau tupara uranga si ufonga rede Samoa se funma lima tolo a mō. Mana tolo so longa leima manuia le tai au fau. I le lofa maleanga le lei o le tātou mataisi le langi. Ma alo le whamalosi. Ma alo le sai. Alo lava pale. La tau malava lea lo whengai titu mga luenga nungo ta vale whaatalo whaatu pakalamia te autou. Pese atu kolisi o vai maunga.
Oka ruta. Ruta. Pei a pelo fa. Seva ai ya ke oe faku asa fu uou kausanga. E ke lei kai lava ma e o na ngakulanga. Seva ai ele ke ale kafe o lo usu pe. Makua i e kaukalai kiki ke le se. Ruta. Sa o kua ku ngei oe ke alu lea onga. O lo pa se kai au malava. Male kupe ke ai pe a kale malolonga. A ole ngei ua e kawi mai ai lo lofa sa fayaku ya ke oe. I lo sauma au mai le ngei ka ngaka. I ko kongo ka ko fale. Po fiasa ka ai. Ruta. O ka ngaka ka ai o sisinga fua ua e sauma e lave la bea mai ai. Oh. Makua ke lele ngei a venga ua kau ave ngei. Isa sisinga fua Watolu tau sana Le mama futana O tela nona e alofa monia ia ita
fai aku o ngā kapungi leo lo nguku. Wa ei loa. Ngai kei wa uku waku kongi o i fafo. Wa ei loa. Wa ele ngā kama. Sole, pupula mai o maka. O feasa o ngu maso wai. Seiba ai lo u. Oka, pese pua ai vau. Lala mea ole oki ai. Ka ingo i ngoi. Ai longa e ke mau se a inga e whaise sakai ai e so ka mama so kina. Ai longa fo ia ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e whai e se maka. Ai longa fo ia ke whai ngā ruenga. E maua mai e se kupi. O ke masala o e kongu lava lea. O loo omo ai ngere kauranga. I le soli ange. Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka i kauranga. Oka ruta. O ke masalo o so whasalanga lea. O ngā lo leo sky. Fale tutte tele o Samoa e telefo ile fatto ama ia leisa dari talima talia maua o ile tupe male mau oa a one alofa e fusi ai o mafutana e pei one alofa o sineitama e pei ole alofa o sineitama Besiro ki soa Mata seba Fiafia Mai Mareko Ino se bari mata bala wati lo to fitu minuta talo le tula e se fun malelua Tale tula se fun malelua fat mai fo ile to faya fonga mo se man Francis Yone Awale fo wino ta tu tua se pai fo istimi o le Fiafia nei Awale ngalo tatu fa marstilo fo sunga ya vai se mal tatu sumpa le Fiafia nei Tali tula yo no tatu nuru mera lua se fun malbalu Numero lua se fun malbalu Love Crowe na I Otara Anga itua I le partaiso A Fiafia nei o ni misia Mos fa marstino mo oia batu to ina malo matua Watu mai matatu sumpa wa nai mana ia no fuanga ile malu Ai seki ala sina no fuanga nai faltatu fa marstino le Fiafia nei Mai si malu lua winga le tau le so Pe ora mafutu bari tatu tunu le atu falna wanga ia tu manga luenga e ni so la tu yo lo vala mai tatu falmai lo ngalu tatu falmai tele au kilani fata lo fatu pokalami tu tu Pe bueno fa felo ya tu ni so la tu lo ngalu lu so se falmai yo to faiva mo to tu te masani so soni mo tatu tunu lo nga ia tu nga singa sortino Ya wa pe foi de fa malo ati ya to olina olo e mafta mai ale ase mo e mafati ile ne yaso I mai ol chino ale ngata fo ilea oka ruta ya yise mo mama fa ilo ma fa fa e se mo mama fa ilo loto pelo fa pa wale me lo on sa ke o e fa ko lo on sa ya yo e awa te fa bye bye Ai lava mai Aba pe fo le ase me wa fati nga tu isi tas ya oilo fina ngalo ne yas Ale kafe lo usu to apele tai Ai ai maua le loto fa ma Kiki kele se
Maua tātou le loto wha mangalo. Sa o kua kungei oe ke alu lea onga. Beta wale lunga la tele. Whai malua o tau whaiva i ngā luenga whengai mau tau. Ia toa fo le tai a te utau. Ua e kawi mai ia lua i lunga le awala. Iaku ia ke oe. Ia mau tau lunga toa se tau tua masa unanga tia le nei yaso. Whaftai te lawa mo tātu maafutanga. Whata fiti o le nei vai yaso i whia mga luenga. Whawe le vai yaso. Tai au les whalailia. Friday for tomorrow. Langa winga tomorrow ngar ki faku sawa ya la ko. E la bea. Awe ki faula le ko, e fau tu atu le ko. Oh. Uma foi le vai asa la tau. Ka venga o ka ave. Ai manuia tele nei vai ngalaso, la si tau tu masa nga titi o le tau te mali le fa fonga, fa mangalo le vai vai to ona. E ai asi ato to ya atiti la ngana tau tu o to Samoa lu watu no pele. Malu avi fale lo file ngalo sa tau tua ma sa unanga wale tau tamali ia lo fatu bol tatu watunu fa monia le tua tapo inga nei tatu tamam tina ma tu mo te malawa sungai fa fenga nga mo tu fal tua fionga patele te mate sa sungai fa fenga nga malolo manu do lo tatu watunu fa manuia le le yaso to faiva masani tatu felo le aso tayao awni ngalo tatu sumpa le aso tayao tale tu la se fulu mo tatu fa malstino la so fa tayao o le afa penan fa wa tatu proklame ma Amerika Samoa le to fa ia lo moanga to fa ia pau Dr. Lo yau sange ia manuia tele le yaso so i forma manuia Y'all know the name. DJ.
iwa tolu. Amo. In this update, the Greens are speaking out against the government's call to scrap transgender inclusion guidelines in community sport. Sport New Zealand has followed a directive to remove guidelines based on identity. New Zealand First is applauding the move following talks with National. Green MP Benjamin Doyle says people from their own community are furious and upset. How are we fostering a sense of belonging in our communities when the government is actively trying to exclude people from community sport? A man's been remanded in custody, charged with murder over a woman's death in Christchurch's Parklands. Police were called to a property on Lamorna Road about 8 last night, where a woman was found unresponsive at the scene. Our newsroom understands she was allegedly stabbed. The 36-year-old man will appear in the High Court in Christchurch next month. Herald reporter Jaslyn Wales is in Parklands. She says there's a large police presence. We had a forensic team pull up in more police, and there is a blue police tent in the driveway of the property. Subscription traps are costing Kiwis millions of dollars a year. Westpac in New Zealand says it's stopped more than $25 million in unwanted charges to its customers since April last year. The traps that trick customers making legitimate purchases by hiding recurring costs in the fine print. Massey University's Dr. Claire Matthews says it can be extremely difficult for customers to get out of such payments. Trying to get hold of the companies to say, actually cancel my subscription, the companies disappear, or they just say, oh no, it's legitimate. So it gets actually really difficult to cancel, so it's easier to stop the payment up front. Oxfam is taking governments around the world to task for failing to stop starvation in Gaza. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Soi fua manuia lo tātu o tano whaatalofo ele nei fo ia sa fau o tala mai Samoa. E tasi se tangi wa iruma nei o le whaamsinonga whai tū malo. Tangi leo o whisiringi airi tūlanga ngā waa o nisi o tangata palota. Mai lei tū malo wha palota o whane alupo. O leo o whai loa le komisina o whai ngā palota lea tangi. Ina ua wheiroa i malewasenga o tū sitale le nei wā yaso. Mō le whai loa ino nisi o tāpenanga uo o iai le ngā ruenga alona ofisa. A wā le whai ngā palota tere le masina fōu. Ato ai foi ma le taliina o mata upu e whesiringi ai, le au au nanga alona ofisa. Whalia le komisina ina ua whesiringia, e le mwhai na ia whai roa lau tele, au ili ilinga o le tangi whaasanga i tangata palota o lea i tū malo, e peo na whesiringia ro lātu upunga waa, ai o lea sorulu a sau e wala au ai lea mata upu, i luma o le whaamsinonga whai tū malo i lo ai whaamtalanga uma. Mo le sila fiole i tū malo whale a lupo, i le palo te tere o le lua o lua tasi. Sa iei se tangi o tua ingo whaato sina na whaasanga lea i le sui na manu malo. Pei ta i sa iei se marienga, na tau nuu iei le tu na tangi whaapea lea na tua ia, ma whaamawai ai ma le tofi na manu malo ai o le tu malo, ma le whaawa wina ai o na sue morianga. O le mta upu wai rumanei o le whaamasinonga o whaalia le komisina o whainga palota, le fionga to le afoa tu ia felolo Alexander John Stanley. Siria le to se lau tangata palota i le lola whale alupo o lo o tua i ai. Wa umai se whau tuanga malosi ma se wha manatu a le komisina o whainga palota. I le pūlenga nuu ma tutonu o aingo le tinu. I nei si le fia me tua wha sa tapu tapu. I ai aingo le tūla whono o whainga palota. O na wha matau se tangata pōni tangata i le wha moe moe. E tau ana wai le lātu lango i se sui whatu. Po sui te uvao se whainga palota. E sa idi ei sui usu whono le pāle mene.
O whautuanga e mafua mai I fesili, e anga I lea ini whaamatalanga ua laumanu I ai ni whaai unga nisi o nuu. Wa lātou whaamata uai le whaasala o se tangata e palo ta ese, na ilo le sui whaatu o lo o lango I ai le fioanga. Wa laumanu ia fo nisi tu langa ua ta uai le whaasae se fioanga, o le whaatutu o ni lau papa whaalau I loa sui tau vau isi nuu o le tu malo. I te tonu o nuu o lo I ai se sui tau vau lea fioanga, o lo sauni e tau vau I le tofi o le tu malo. O lo I vanga tu la fono e fo I e lo whapea mai e le mwhainga e threaten se kangaka. E menga ka o le undue influence, I le mwhainga e whakongope ke whawhewhe se kangaka paro. E o e a whiarai ko inga kura whongo mai raro I. Le vaenga le kura whongo le. E re ai a inga se sil paro ka le se kangaka. O mea nge o paro ka whakim karasi. O le secrecy nga paro. Me whainga nga o yamat pengkara le ke alu kong le poto. Tadi koi foi pupungi e koi mera fai paro ka ngaka e umara ku ara ki lo ku ya le fai paro ka ya oi. E sa ke le fongi ko fai paro ka. I foi ngaka o ku ke fongi ka pu e ma o a bisu ka va me fa penga e sa. Sa fa ngo pu ni ka ke me fai le counting ol paro ka. E ka nga pu e ma mau mai. Tadi rin fai nga pu e pe pa paro ka. E sa. O le secrecy nga meni ol paro. La mo mau como scrutinias mas me fa penga que me fale ko I pe paparo ko me fa penga ele se me le nga me ya o la vem como singa fule ko inga mafofo nga fa penga fule lo fa maka o paro Se finangalo le fionga to le afoa tu ye felolo Alexander John Stanley le komisina o fainga palota. Wa atone I le va yaso talu no sei dia le fionga I le ao le tatu malo. Le fionga tu me le li fano va le toa sua lau vi le lua. Le pepa wha mao ni o le filifilia. O se tasi o wha masino le wha masino nga whai tu malo. E avea ma wha masino mo se vai teimi. O le wha masino nga maua lunga le tuno. O le fionga I le wha masino, le fionga lo au le afa Donald Augustino Kerslek, na filifilia le komisio ngā luenga le wha masino nga. Ma whau tuai nai le wha mao ni nga le fionga I le ao le malo. O Januari le tusanga I lua o, na filifili ai lo au e vea ma wha masino, ai se furu fitu tusanga o ngā lue o se lo ia. E le ngata ina ngā lue le wha masino ngā whai tu malo, ai o se wha masino foi, o le wha masino ngā mō tū pulanga talavou le youth court. O le ua whai loa I se pepa o wha mtalanga, le ngā Fiafia ma le wha fitai o le fionga le wha masino sili, le fionga sa tiu simativa perese, I le talia ina ai le fionga I alo au, o le vala au e ngalue o se tasi o whaamsino, o le whaamsino nga mau o lunga mo se teimi le tu mau, ia mau le asfareida le vaya sonei, luas furulima leo iulai, e whaatauto ai o ia I luma o le na fionga I le au mamanu o le malo. O se mata upu tau whaamsino nga na su ina ai se tangi, a se tama ita I sanga lua le matua I leo o Environment Trust Incorporated, po le meti, wa folasi ai se whaai unga wa whaalea o ngā haere whina unga le tutangi. Lea na mori ai lea au au nanga tū maoti. E lea tangata whai ngā ruenga I le soli tū la whono leo le whaate eina o ia. Malana ngā ruenga wa se furutasi tau sanga o ngā rue ai. I wha maumaunga tu ina atu e lea na tangi o aloema le au pepe na whina uai. O le soli tū la whono le whaate eina o ia. O na sa te tau na maua uma na whaamnianga. E tusa o ai einga o whaalaptonga sanga rue ai. Na mafua le whaai unga, ono o le lawea o le ta'vale le whaalaptonga tū maoti. Le ana whai ai le whaai unga le komiti whaatonu o lo pulea le meti, e whaamuta le au nanga le na tangi, ona ua ia soli ai e inga e le te tau, ona ia whaonga le ta'vale le whaalaptonga I teimi ua mana vai ngā ruenga. E ei maisi a mio le na tangi o lo whaai loa, I le tusi le whaatonu o le meti, le sunga ia Dr. Walter Vermeulen, na mafua ai o na talia le komiti whaatonu le whaamutaina, o le toe whaafai ngā ruenga o aloema. I le iro ilonga le whaamsinonga maua lunga o le mata aupula nei, na taunu uai le whaai unga I te ena ma whaalea o ngā le tangi, ono lo tāle whea ngai le whaate eina o lea tangata whai ngā ruenga, ma mafua anga na whaavai ai. E whaamuta le ngā ruenga le na tangi, wo olo na tutongi le fast food wafe I le tausanga. Wa whaamawina le nei masino I ulai se au wha inga māua e, o tangata I tunu o le Pasifika e au fia ima Samoa, ua maua maa fia ia unga o le ngase o le fiva pona aivi,
Lea se furu waruafe fitu se lau ono se furu ono. O le se furu ruafe o ia ngase na whaamaunia o a unga o le fiva pōna iwi ina ua mae a su e nga whaafo mai. O whaailoa ia whaamaumaunga e le whaalaptonga le soifua marolo ina le lulangi. Au tau ma whai ele mta ngā ruenga le soifua marolo ina le tātu o tunu. E whaatino pui pui ngā le mamalu o le tunu o alala. I no fuanga ese o i tū malo o le vai maunga, whaleata, sanganga, ma se vaenga o le tū malo a ana. Lea o lo pito to tele ai tangata ua afia ia unga o lea wha mai. O whaelo le mta ngā ruenga o le soifua marolo ina i ana uwala o feso o tainga. Le toi whanga solo ai o le ngā ruenga o le whanaina lea o no fuanga. O lo no fo ma tau tu fuai namu. I no fuanga o iei whale a onga i tutonu o iei tū malo. Ia malo o whai ai fo i ma porkalame wha lawi loa. E whai do ai au wala o pui puinga. E to lua whana witi ro tātu uzinu ua wha maunia. Ua whano ola ona o aunga o le ngase o le fiva pōna iwi. Po le tenki fiva. Wheroa i a tai au mo le taualunga o le ngā ruenga soifu. Sa lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa.